Modimo ba ratiwa ka leina le lentle la morena wa rona Jesu Kriste. Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moya o galalelang. Ra o sale o ntse o le Modimo bogologolo metlheng ya borra rona Abrahama ga mmogo le bo Isaac, ra le gompieno o ntse o le Modimo. O Modimo wa rona mme ebile o tla nna le Modimo wa bana ba rona go ya dikokomaneng tsa rona. Rara re mo kgotleng kgolo ya batlokwa kgosi e tletseng kgalalelo. Re ntse re letetse Modimo wa rona ka tidimalo. Dikgosi tsa rona ga mmogo le dikgosana ba direla puso rara ra ya matla otlhe le batlokwa botlhe ka kakaretso. Re letetse kgorogo ya ga tautona wa rona wa lefatshe la Botswana. Mme Modimo wa rona mo nakong e o gorogile kgosi go tla go buisa phuthego mo motseng wa batlokwa mo kgotleng kgolo. Ra re ya go laletsa. Re ya go laletsa ka lebaka la gore ga o seo morana le Modimo wa rona ga gona maatla ape a re ka dirang. Modimo wa rona re ya go bitsa go nna teng mo kgotleng e rra go tla go laola diemo tsotlhe rra kgatlhanong le mowa o maswe wa ga diaboloso. Modimo wa rona re fe maatla rra bogolo jang botlhe kgosi ba batla nna le tokela ya go bua morana le Modimo ka dillo tsa batlokwa. Tisa magojana a bone ra ya mautlelo botlhoko thankgo le maleme ya bone kgosi. Mme Modimo wa rona re lopa kagiso, re lopa le dula ga mmogo le thokgamo jaaka re itse lehatshe la rona la Botswana lehatshe la kagiso ebile lehatshe la bakeresete. Ke gone ka moo re se ka ke ra dira sepe ra ya maatla otlhe re sa go laletsa. Tsena le rona rra o re etele pele, o re apese ka maatla, o re sireletse. Ra ke lopa ke se sepetla se go moriti wa letsatsi ke lopela mo leineng la Kgosi Jesu. Leina le lentle le le gaisa maina otlhe, leina le le go godimo. Ke ra se Kgosi ka lebaka la gore ke ene a re rutileng go bua ka bogolo ja gago. Mme ebile le mo nakong e re santse re mo letetse ga santse a iponatsa ka re go ditempele Kgosi. E iponatsa ga mmogo le mo baruteng ba gagwe. Ke gone ka moo ke santseng ke mo leletsa gore a tla go iponatsa le mo phuthegong ya rra. Rara wa rona ebile re mo letetse ka re ile re nama re santse re tlhotse re letetse tlhatlogo ya gago re sireletse gore ke gone re tla go apesiwa ka madi a gagwe ka moya o boitshepo. Amen. Ra leboga ma rona re ka tsaya madulo a rona. Re tswela le lenaneo la letsatsi la gompieno. Tautona wa lehatshe la Botswana, Motlotlegi Advocate Duma Gideon Boko, matona otlhe a puso a tlang a go patile, Kgosi kgolo ya batlokwa Kgosi Puso Gaborone, marara otlhe ka go farologana a hano mo tshokologong ya letsatsi la gompieno, ba direla puso ba maemo a magolwane, ditlhogo tsotlhe tsa bodirela puso tsa maphata a bodirela puso mo kgaolong, baeng botlhe ba tlotla ba ba leng hano, marahi otlhe ka kakaretso ke a dumedisa ka pula. Bagaetsho ke tabo ke le motsamaisa tiro, leina la me ke bidwa Shirley Tsheko, mme ke tlabo ke senosi ke na le kgaitsadiake re tsela esele o tla ipolela. Dumelang botsadi, nna ke bidwa Andrew Tsela Esele mo go kgoka sekolong sa Tlokweng Junior, mme ke tlabe ke le mongwe wa batsamaisa tiro mo tsatsing la gompieno. Ke a leboga. Ra leboga bagaetsho, mme yaanong ka leitse ga letsatsi la tshokologo e le letsatsi le le tsamaelang ka bonako, re tabo re kuba re tabogile ga morago ga nako. Yaanong mme go sa di nako ka gope ke tlabo ke tlotlile ebile ke ikobile ha ke kopa molaodi wa kgaolo ya Tlokweng re mooketse lesetedi go tla go re itsise tautona e baeng ba botlhe ba ba tsilelene. Disi tautona wa lehatshe la Botswana, matona a hano a puso, mo parlamente,
Kgosikgolo le Mararahano, bodiredi jwa maemo a magolwane, balaledi ba hela bothe, dithakadu, ne ke re ke a dumedisa ka pula. Pula. Ke dumela motsamaisa tiro a tlhalositse thomo ya me. Mme ne ke simolola hela ka go le itsisi sebui sa rona sa tota e leng gape tautona a lefatshe le la Botswana, Advocate Duma Gideon Boko. Mongame ga no suta na le matona a puso, re na le tona mo lephateng la dikgaolo le tsa ngwao e le mo Parlamento a Madinare, Mototegi ke Thalefile Motshegwa. Re na le tona mo lephateng la tsa botsogo ke Dr. Stephen Modise. Tona mo lephateng la banana le bong Honorable Lesego Chombo. Re na gape le tona mo lephateng la metsi le bonno e le mo Parlamento a Phalape o nnetse Ramogapi. Re na le motshwarela tona mo lephateng la ofisi ya ga tautona e le mo Palamente Gaborone Bonington North, Mototegi Maipelo Mophuting. Mo lephateng la tamelo ya bana le thuto go tswa moding, re na le mo Palamente go tswa Tati West, Mototegi Justin Chipo Hunyepa. Re na gape beng ba me le mo Palamente wa kgaolo e tona e ya Tlokweng, Honorable Phenyo Mokete Segoko. Re na gape le Kgosikgolo ya morafe wa Batlokwa, Kgosipuso Gaborone. Re na ga le mothusi wa gagwe ke Kgosi Michael Bathalefeng Gaborone. Mme ke lemoga gore re na le marara mo motseng wa rona wa Tlokweng ka go harologana le bone ra ba lemoga ba bantsi beng ba me ke lelekile nako ba ta intshwarela. Mme ke supe re na le modulasetilo wa khansele ya district e Smart Modern ya Tlokweng, Honorable Ntiretse Bogatsi. Re na le gongwe hela ke tse sebaka ke itsise le modulasetilo wa land board ya rona re Elijah Katse. Re na le makhanselara beng ba me ke kopa motsamaisa tirong teta ke tabogele bone go bona le gore ba teng ha. Re na le mothusa modulasetilo wa khansela rona ke Mototegi Ufentse Moara. Go tswa Ramfura Shilamo, go tswa Sefoke Nka Rabile Momeni, go tswa Lenganeng Mathama Tlotse, Masatheng Kagiso Lopa, go tswa ko Mafitla Kgosi Honorable Mautano, go tswa Old Kgosi Muthusisa Kgosi, Letlapeng Colin Muchotli, go tswa Khaya Cool Lebala Magwadi, Matlala Tiro Sidia Kgota, Lisunyana Ntaitsile Bere Tiro. Re na gape le Honorable Kopelang le Honorable Kidibonyi Batlang. Wa bohelo ke Joseph Moakufi. Re na le bakwaledi ma maphata ka go harologana mo lephateng la dikgaolo le tsa ngwao re na le mme Gaba Tlotlane Mogapi. Go tswa mo lephateng lone la metsi le bonno re na le mme Bonolo Khumotaka. Ko lephateng la tsa lehatshe le temothuo re na le Rema Baila. Go tswa mo lephateng la tsa metshameko le bodiragatsi re Tebogo Matebesi.
go tswa ko la botsogo re na le Dr. Nkomazana tebe ke dirile phoso e tona nka togela modulasetilo wa komiti ya dithabololo mo Tlokweng ke Medintepetse mokaledi wa khansele e tona Tlokweng Re Joseph Khabanyana, and then the Assistant Commissioner of Police Agreement Mapeu. Bagaetso jika nako ke yone mbaba ne jika the me nako a motshegare e khutshwane kopo ya magone ha ke re ke lebogile ka pula. Ra leboga molaodi, ra leboga ka dikitsiso tseo. Mme anong ka seno sebaka botsadi ke tla bo ke ikobile ha ke tla bo ke tlotlile ebile ke laletsa kgosi kgolo ya morahi wa Batlokwa kgosi Puso Gaborone go tla gore amogela mo kgotleng. Batsamaisa phuthego ya tshokologo eno motlotlegi Tautona wa lehatshe la Botswana Tautona Advocate Duma Gideon Boko, matona a go patileng matona a puso ke kopa go sa lenankoleng ka bongwe go boloka nako mme ke a le lemoga. Motlotlegi mo palamente wa Tlokweng Honorable Phenyo Mokete Segogo, Mothusa Kgosikgolo ya Batlokwa Kgosi Michael Gaborone le marara otlhe a motso wa Tlokweng, modulasetilo wa khansele Honorable Ntiretse Bogatsu ga mmogo le batlotlegi makhanselara, modulasetilo wa Kaboditsha, bakwaledi ba maphata a puso ba letlale patile botona, ditlhogo tsa bodirela puso tsotlhe tse di leng fa, modulasetilo wa Mrala VDC, baruti bomme Matshego Ditlhaka le Mmoki, bobega dikgang ba rona, bagolo botlhe dithakadu di epa matsatsa, bomma le borra ke a le dumedisa ka pula. Ke a leboga. Bagaetsho ya me mo tshokogong eno ke gore le tshwaragane le nna mo go amogeleng motlotlegi Tautona wa lehatshele mo kgotleng kgolo e ya rona ya Batlokwa le mo motseng wa rona wa Tlokweng, the Smart Model Village. Tautona re tletse ka boitumelo mo tshokologong eno go amogela fa mo lekgotleng le. Boitumelo ba me bo dirwa ke lebaka la goreng la bogelo Tautona bo isa phuthego mo kgotleng kgolo ye ya Batlokwa e nnile ka di 15 tsa ga February 2018, 7 years ago. Mentswa re bapile le toropo kgolo ya Gaborone. Modimo a go se go hatse. A ba go he botlhale le tebelo pele ya go etella tšhaba ya Botswana. Re go amogela jaana mo maitsiboeng a re itse ka botlalo gore Tlokweng wa mo itse
le tsela e go tlisang Tlokweng wa itse le dikgotla tsa Tlokweng tse o a di itse ka jalo re go amogela mo gae mme ebile re go amogela jaana re na le kitso e tletse ya goreng o no a diragatsa tshwanelo ya gago ya tlhopho mo motseng ono wa rona wa Tlokweng ko kgotleng ya Maseteng mme ka one mabaka re re go a kgole go bo thaba ya Botswana e ne ya go neela thomo ya go etelela pele lefatshe le la Botswana ra itse gore ketelelo pele e tla mo nakong e makgwakgwa ya itsholelo mme motshomi o e tla bua where there is a will there is a way ga ona le maikaelelo a mantle le keletso e ntle le ga go ka tswa diemo di le thata go le kae ga ona le maikemisetso o tla kgona re dumela gore ka boitshoko le bopelotelele le tumelo ya gore o tla kgona go isa lefatshe la Botswana ko eletsang go le isa teng Motlegi Tautona Tlokweng ke motse wa bapile le toropo mme e le motse wa bone ka botona mo lefatsheng la Botswana morago ga Mogoditšhane Maung le Molepolole mme re le motse o agetsweng ke batho ba le bantsi go supagala ka kgolo ya dipalo tsa batho ba ba nnang mo motseng wa Tlokweng mme le ga go ntse jalo tšhaba ya Tlokweng ke tšhaba e amogelang batho we are an inclusive community re sekeleng sone ka ditšhaba tse di raagetseng mo motseng wa Tlokweng mme ga motse o gola o le motona o nna kana go raya gore seemo sa ditirelo le ditlamelo se tshwanela ke go itepatepanya le dipalo tse di golantse go na le ga ditlamelo tse re nang le tsone di khurumetswang ke dipalo tse tsa batho ke a itumela ka tona Modise ke yo fa batokwa go le gantsi ba ngongorega ka seemo sa kokelo ya Mafihla-Kgosi Clinic mo motseng wa rona ga gongwe e sa itire e le ka ntata ya dipalo mme ka lebaka le lelele ba lela goreng ba eletsa gore re agelwe sepatela se segolwane mo motseng wa rona wa Tlokweng ga go tla ka ga mohameng wa thuto re na le dikwele tse dipotlana le tse dikgolwane di le pedi mme kgolo ya motse wa rona e bitsa goreng re agelwe sekolo se segolwane a senior secondary school mo motseng wa rona wa Tlokweng go ne go na le thulaganyo ya gore re tla agelwa primary e nngwe go oketsa tse di teng mme sa ntse e emisitswe mme re kopa Tautona thulaganyo e se ka sekwang bogolo jang re lebile gore primary school e ne le go tshwanetse gore e agiwe e na le lekalana la ba ba rutiwang ba thuto e faphegileng special education mme re dumela goreng primary eo le yone re a e tlhoka le ha re leng teng fa wa bona Tautona ka ga go pitlaganyeng ka teng ga o le motse o gatetseng pele jaaka o wa Tlokweng ga re tiriso ya lefatshe lone e nne sengwe se se go godimo the space management of space re dumela goreng go tle e tshwana ke gore e gole e agelwe ofisi tona Motshegwa tsa sebopego tsa segompieno sa matlhatlhaganyane go ka heno sa dilo dingwe tse di mo kgotleng ye to accommodate bontsintsi jwa batho ba batlang mo kgotleng ye mo bošweng jaana Tautona re ne re na le merwalela dipula di na ka bokete nako le nako ga pula ena tšhaba e tshwengwa ke metsi thulaganyo ya storm water drainage ke nngwe ya dithulaganyo tse di kwa godimo-dimo mo dilo dingweng tse re tshwanang ke gore di dire mo motseng o ke dumela ke re ga re ka napa dithebenyana go gongwe ra kgona go dira moalo wa metsi mo motseng wa Tlokweng master plan wa storm water drainage go tlaleletsa mo maitekong a setseng a ntse a dirwa a mesele e namolang batho mo metsing a tla mo motseng wa ka bokete
golo mo go tla be go kare berekela kgaolo e nngwe ka hale Tautona ya Masetleng le Selokwana o itse botoka le nna ke itse botoka ke nngwe ya dikgaolo tse di tshwenyegang ga go tla mo metsing go na le dikgwetlho tse dingwe tse di re tshwenyang re le morafe borukutlhi ba leruo bagolo ba rona ba iteka gore ba ruwe mme ba falatswa ke batho go ba amoga ditsa bone tse ba di sokoletseng ka thata re kopa gore thulaganyo e lebelwe ka bophara go lebeletswe le seemo sa diphatlha tse di teng mo molelwaneng wa rona le lehatshe la Aforika Borwa ko e leng gore borukutlhi bo kgona go diragala gone foo ngwadiwa tse di re tshwenyang Motlegi Tautona ke papamatse mo phuthegong ye ke go supa gore go na le a policy lenaneo le le teng le le itebagantse le gore mo masimong a rona 50% go ka diwa sengwe 50% go ka diwa sengwe mme se itebagantse le tsa temothuo sebe sa phiri ke goreng e re ntswa di-policy dingwe di le molemo bangwe re kgona go dirisa ka tsela e leng gore ga di berekele morafe re bona motse jaanong o runya mo masimong ditiro dingwe e le tse di sa amaneng le yone temo le thuo jaanong ra re thulaganyo e tshwana ke gore e lebelwe ka leitlho le le ntšhotšho go sireletsa balemi ba motse o wa Tlokweng le barui ba motse o wa Tlokweng rona re dumela gore le ga lehatshe la rona le le botlana mo lehatsheng le le botlana le temo e ka tswa mo lefatsheng le ga re dirisa methale e mesha a temo le boranyane ke gone ka mo re bonang go le botlhokwa go dibela mebu e nonneng le masimo a rona a Setokwa ga ke ya go bofelong Tautona mo go amogeleng ke batla go bua ka kgang ya lefatshe Baebele ya re sengwe le sengwe se na le nako ya sona God's timing is the perfect time mme ebile re bua Tautona mo pakeng e o eteletseng pele o gatelela thata thulaganyo ya ditshwanelo tsa setho morafe o dumela goreng ga o go lebile fela jana o ka opela sefela wa re busetsa mme ebile Motlegi Tautona ga ba ntshebetsa ba mpolelela goreng ba gakologela gore nka re nako ngwe ba kile ba utlwa mafoko mangwe a buega a bua goreng kganye re ka e aparela dipurapura e a lefatsheng Kgosi Gaborone go lwa go letseng o na tla gogile morafe wa Batlokwa a utlisa mo hatsheng la Botswana mme a go kopa go setšhele wa Bakwena go mo ha lehatshe setšhele a dumana le ene jalo go tlhalosega gore banna ba neng ba mo patile e ne ya re ga a tsena ko Tautona a ba tshotse kgetsi e tswetsweng go sa itse gore le gore e na le bokae mo teng mme rwele matshebetshebe a madi a neng Kgosi Gaborone a go anela setšhele wa Bakwena e le tsela ya go lebogela lefatshe la neng a le neelwa mo hatsheng la Botswana mme gate morago na a boela gape a romella setšhele sengwenyana sa madi a hetang diponto tse di 130 e patulwe ke dikgomo mo godimo ga moo ya ba ya re ga the Lord Selborne a etetse mo hatsheng le Gaborone ya re go ta bue le ene a bua ka kukutla botlhoko ya gagwe mme gabe ga diwa thulaganyo ya goreng lelapa lengwe le lengwe rre mongwe le mongwe a ntshe madi a e leng gore ke madi a neng a reka hatshele la Batlokwa 15 ponto mongwe le mongwe lapa lengwe le lengwe
se ke sengwe sa dikai tse morafe o se dirileng e le maiteko a go batla lefatshe leo le mo go lonele. Mme Tautona go akaretsa le dipolasi tse di mo motseng wa rona wa Tlokweng, Almond Hill and Clan 2 KP Farms. Mme re le morafe wa Batlokwa re dumela gore molemo wa kgang ke go buiwa. Re batho ba re dumelang mo morerong. Kopo ya me mo go tswalle mafoko a me Motlegi Tautona ke gore o re fe sebaka re tla go nna fa fatshe le wena re bue ka kgannye ka tsela le tsamaiso ya kagiso le ya morero e re itsegeng ka yone re le tšhaba ya Botswana. Ga o re fa sebaka seo ke tla ke patilwe ke botsadi fa go tla go nnela dipuisano le wena. Ga ke ha go itsheka ka phuthego ya kgotla. Keletso ya me ke goreng re nne fatshe re itse o le motho o amogelang batho o na le kutlwelobotlhoko le leitlho le tsebe ya go reetsa. Ka kalo ba gaetsho ke ne ke re Motlegi Tautona tlhola le rona rra go lesega o mo gae go lo mo ke lapa la gago ga rena pelaelo epe ya goreng o re tlela ka dikgang tse di monate mo tsatsing le. Rona re le morafe re na le maiteko a ra dirang, re na le trust ya morafe, re na le mafelo a ra lebeletseng a re ka tlhabololang a re dumelang gore mafelo ana a ka thusa puso goreng tšhaba e ya rona ya Tlokweng e kgone go itirela letseno, e kgone go itirela dipeeletso, e kgone go hira bana ba rona e be e tlhabolle matshelo a banni ba motse o wa Tlokweng. Re mo mosepeleng ono re na le maiteko a re setseng re a dirile. Ga o lebelela madi a rona constituency community projects ra agile recreational park e leng gore re dumela gore ka yone le yone e ka thusa morafe go tsenyetsa letseno le go tlhabolola matshelo a Batswana. Tumelo ya rona ke goreng metse ya rona e na le bokgoni jwa go itirela le go imolola puso bokete jwa go tlhabolola matshelo a Batswana. Ga re neelwa tse di tlhokafalang le gona re itsosa re ipelega re dumela Botswana wa rona o a ka ya ko pele. Ka kalo ke go amogetse Motlotlegi mo motseng wa rona wa Tlokweng. Neelwa ke pula. Dumelang gape batsadi ke tsa gore monga rona o se tsatse re stilo le rona re ka tsaya ditilo tsa rona. Mo sebakeng seno batsadi ma ke lo itsisela gore re metsotso e 20 re ntse re le ko morago ga lenaneo la rona gore re tle go taboga tota jaanong. Ke tla re ka go rialo ke bo ke biditse mo parlament modulasetilo wa parlamente ya kgaolo mme Dintle Petje gore fa tekodiso ya parlamente ya kgaolo ke yone VDC mme Dintle Petje. Ke a leboga motsamaisa tiro. Batsadi nna yo ke emeng ha ke nna mme Dintle Petje ke modulasetilo wa Umbrella VDC mo Tlokweng. Mme ko ntleng ga go senya nako batsadi ke tsaya gore molaodi o dirile tiro ya gagwe. Seo ke tla se dirang ke gone gore ke dumedise Motlotlegi Tautona o etetse mo Tlokweng. Ra leboga Tautona gore o bo re etetse mo Tlokweng le tona gago a puso. Kgosi kgolo ya rona Kgosi Puso Gaborone ke ya go dumedisa Thakadu. Mme kwa ntleng ga go senya sebaka mo boemong ba VDC mo Tlokweng Tautona re a itse Tautona gore go iriwa di-review tsa di-VDC. Mme hela sa ntlha se re ka se kopang Motlotlegi Tautona re ne re kopa gore a
VDC jaaka e bidiwa gote ke palamente ya motse a go nne hela jalo re bone tota VDC e le palamente ya motse mme re le palamente ya motse jaaka re ntse yana Motlotlegi Tautona re tshwaragane thata le maphata otlhe a Motlokweng re tshwaragane thata le bogosi ba rona Motlokweng re tshwaragane thata le council re tshwaragane le land board maphata otlhe a puso le maphata a ikemetseng mme ga re le komiti ya ditlhabololo tsa motse yana Motlotlegi Tautona mo Tlokweng ke motse yo motona mme re na le dikgaolo tse leng gore council e di kgaogantse ka di VDC re na le dikgaolo tse 8 go ya ka dikgaolo tsa council re na le kgaolo ya Sefoke Masetleng Tlokwa North Lenganeng Tlokwa South Metlhabeng Tlokwa East Tlokwa West dikgaolo tse Motlotlegi Tautona di akaretsa Tlokweng otlheo se sengwe jaaka kgosikgolo ya rona a setsa buile ga ke tsena mo tekodisong ke tla simolla ka di-achievement tse e leng gore re di kgonne jaaka kgosikgolo a buile Tautona ke boammaaruri tota motse wa Tlokweng ke motse mongwe o e leng gore o welwa thata ke dipetso tsa tlholego maiteko a teng re le VDC go ya ka dikgaolo tsa rona Motlotlegi Tautona ka tshwaragano ya rona le bogogi ba motse di komiti tsa ditlhabololo tsa motse mo Tlokweng di tsweletse hela thata ka gore ha council e dira se komiti ya ditlhabololo le yone e dira se mo nakong ya gompieko se nka se go lekodisang se se dirilweng ke komiti ya ditlhabololo tsa motse Motlotlegi Tautona re ne ra tsamaya le motse wa Tlokweng re le dikomiti tsa motse re lebella ha e leng gore go batlega le gore go ka tlhatlosiwa mme e rile ga re lebella ra leba thata ka go bogosing ra lebella dikgaolo tsona tse 8 tse Motlotlegi Tautona dikgaolo tse tsa ga kgosikgolo di na le makgotlana a e leng gore dikgosana tsa gagwe di berekela go gone mme e rile ga re lebella dikgaolo tse Motlotlegi Tautona ra re le VDC re kopane mo re kopanang teng ra dumallana gore a re tsene mo makgotlaneng re agele kgosi le morafe wa gagwe di-office tse leng gore e tla re ga motho a ile o bona kgosi a kgone gore a tsene mo go tsone mme mo nakong ya gompieko Tautona makgotlana ga kgosikgolo a mantsi ga ke a tshwere sentle ka palo a 16 makgotlana mme re le komiti ya ditlhabololo tsa motse makgotlana ya a ka ntse yana dikgaolo tse 5 ke tsone hela tse leng gore mo nakong ya gompieko ga ke go lekodisa Motlotlegi Tautona di setse di kgonne go dira di-office tse leng gore di na le metsi di na le motlakase dikgaolo tseo ke Sefoke Masetleng Tlokwa North Lenganeng le Tlokwa South kgaolo ya rona ya bo 6 ke ya Metlhabeng kgaolo ye e setse ya agile storeroom se se supang gore ba tla aga office kgaolo ya bo 7 ke ya Tlokwa East ba ne ba agile office mme office e rile ga inspection e tla e be rejecta gore e tsenya metsi ga e ka ka tsena mo tirisong ra be re nna le kgaolo ye nngwe e bidwang kgaolo ya Tlokwa West Tlokwa West ke yone e leng gore e aparetswe thata ke makgotlana a mantsintsi e na le makgotlana a le 6 mme mo nakong ya gompieko Motlotlegi Tautona ga ise e simolle mme ba tla ipaakanyetsa
gore ba simolole se tshwanetse gore ba se dire. Se sengwe se nke ka se buang motlotlegi Tau Tona ka tshwaragano ya rona le maphata re leboga ditsela di 25 kilometers mo Tlokweng. Council ya dira mo Ngame Tau Tona. Mo Tlokweng re na le recreational park e tona e ntle tota mo Ngame. Re leboga dilo tse di tshwanang jaaka tsone tse mo Ngame Tau Tona. Se sengwe Tau Tona jaaka ke setse ke buile gore re bereka le maphata otlhe. Re ne re kopa mo Ngame gore jaaka re bereka le maphata otlhe yana gongwe re thusiwe re le VDC ka gore maphata ha re bereka lone motlotlegi Tau Tona ba re biletsa di-meeting ba re biletsa di-workshop mme le ga go ntse yalo motlotlegi Tau Tona o tla hitlhela e le gore le VDC le ho o tsamaya ka dinao dipula di ana ga rena transport mme keletso Tau Tona ke gore re tshwaragane le batho ba ka gore ga gona sepe se leng gore gongwe motlotlegi mo parlamente kana honorable councillor o tla se dira a le nosi go sena VDC mo teng. Rona ke rona ba ileng gore re ba phuthela morafio re be re tsamaye re tsaya le megopolo mo bathong ba gore tere ga madi a di-CCP atla e be re tsere megopolo ya batlokwa gore ba batla 1212. Re a kopa motlotlegi Tau Tona gore a VDC tota hela e lebiwe ka leitlho le lentšhotšo. Ga ke tsena mo tsa VDC gape mo Ngame ke kopa go go lekodisa tse dingwe tsa VDC mo Ngame motlotlegi. Ko VDC re na le matlu mme matlu a mo Ngame e rile tumallano ya yone go tumallane gore matlu a neelwe ba direla puso ba ba tswang ka ko ntle ba tlo berekela mo Tlokweng mme mo nakong ya gompieno matlu a setsa le magologolo re simolotse go a tlhabolola. Matlu a rona Tau Tona a tlhaela jaaka ke buile gore re na le dikgaolo di le 8. Dikgaolo engwe le nngwe e filo mantlo a mararo mo seo se ra gore matlo otlhe a re na lone la VDC a only 24. Jaanong re imelwa ke di-application tse dintsi tsa ba direla puso. Re na le di-application tse di tswang ko counseling tse di tswang ko land board tse di tswang ko ofising ya ga molaodi di a re imela mo Ngame. Re ne re kopa hela gore gongwe re le VDC re bone lefatshe le leng gore re ka kgona gore re oketse gore re thuse puso mo manokonokong a boroko ka gore boroko ke yone tshoso e rweleng mo Tlokweng ka gore bodiredi bo bontsi bo tshologela mo Tlokweng. Se sengwe ha ke tlhaloganya se sengwe batsadi okay se sengwe ke gore re na le maiteko Tau Tona re le dikomiti tsa ditlhabololo tsa motse re na le di-project re kopane le di-stakeholders tsa rona tsotlhe tsa botsogo ko Sefoke re ne re tshwere fight against new HIV infection among the youth. Re na le di-stakeholders tsotlhe mo kgaolong ya Lenganeng re simolotse ka drug abuse campaigns o kgaolong ya Lenganeng.
ko masetlheng re ne re na le ending gender-based violence le bana ba ba tsamayang mo mebileng ba ba senang tlhokomelesego re ne ra ema re le VDC gore re tsene mo diofising tse e leng gore ke tsa maleba gore bana ba kgone gore ba bone dithuso ga ke bua le wena yana tona motlotlegi Tau Tona bana ba bone dithuso through VDC ke tsena mo di-challengeseng okay challenges tse re na le tsone motlotlegi Tau Tona challenges ke gore jaaka ke setse ke buile gore re kopa gore okay re kopa gore mo 10 million ya enelwa di-constitutions VDC e ngathelwe sengwe gone go gore re kgone gore re thuse ka go oketsa one mantlo a di-VDC re ne re kopa motlotlegi Tau Tona gore a VDC e neele sengwe mo mading ao ka gore se se leng teng Tau Tona dibuka tsa rona mo Tlokweng di a auditiwa ga gona mo go teng madi a nyeletse madi gayo dibuka tsa rona di a auditiwa le ga ke bua le wena na motlotlegi Tau Tona di ko counseleng di lebeletswe ke sona se re kopang gore a 10 million e ngathelwe VDC ngathelwe gore le ona makgotlana a ntse ke bua le ona re kgone gore re bone gore re thuswa yang transportation le ona ra e tlhoka motlotlegi Tau Tona ga re tsena mo ditlhabollong tsa motse di-street lights council e eme motlotlegi Tau Tona di-street lights di a tsena mo Tlokweng di-pavement di a tsena mo Tlokweng bothata bo bo leng teng ke gone gore storm water drainage ke sone se leng gore se ko godimo thata mo Tlokweng jaanong re ne re kopa hela jalo gore a VDC lone e lebiwe ka leitlho le leng tšhotšho okay ka ntatenyana ko batsadi tekodiso ya me e tla helela gone mme di dintsi tse nka di lekodisang ra leboga modulasetilo wa ke kopa re reetsaneng batsadi ne kopa gore re reetsaneng ke na le tumelo ya gore dibui tse di sa tswang go bua di begela Tau Tona dipego e bong kgosi le modulasetilo wa palamente a kgaolo ka bokhutshwanela ka ke utlwang ka re ra ngongorega ga ba ntse ba tswelela ba bua ke gore o ka re ba re tseela mahoko mme ka go rialo itlhela o kete yanong go ira gore e ska ra go akgela re le bantsi mme mo nakong ya gompieko ne ke eletsa gore ke tlhalosana gore dikakgelo tsa ga kgosikgolo dikakgelo tsa modulasetilo wa VDC re di tlhakanya gotlhela gore jaaka Tau Tona gongwe le matona ntse ba tsa di-points tsa teng ba tle ba tlhakanye le tsa lona e tle re ko bohelong be go arabiwa hela gangwe hela go tsena ko motsubong wa leeto la gompieno jaanong ke eletsa gore ke tse dikakgelo tsa lona jaanong ka se sebaka mme ke batla go ira yana kana o ka re yaanong re tsamaisa re le bantsi betso a re haneng sebaka sa go reetsa gore e se ka ra tloga kgantele be ra go botsa kana ra kgela ka se setseng ba baneng ba bua ko pele ba setse ba se buile ka gore ga ra se utlwa ka ntata gone go tsosa modumo yaanong ke rata gore batho ba ba tlang pele ko diphuthegong ba lebogiwe ka gore sebaka sa go akgela ka gore ba tla pele go supa gore tota ba batle go tlhaelwa ke ditilo
jaanong e se ka re ga ke ganelela ga matsogong a ko pele o pe a ntshupa ka monwana ka gore nna ke eletsa gore ke tla tsa mmeha e be ke tsa kore ga ke go bitsaela bo seng ka go nna ga gaufi ka gore re lelekile nako ke tla tsa mmeha be ke tsa rrehale a o ka re bomme ke tla tsa mmeha pele ga gape ke wa boraro ke tla tswelela ka bone ba bararo bao jaanong ke tla tsa bone ba bararo bao ma ke tseye palo yotlhele ke eletsang gore ke tseye ke tsa rrehale ke batla gore ke leke go balansa gongwe e se ka itlhela ke ganeletse mo go bo rrehela mme ka kwa ke 3 ya kere ma ke tsewa bohelo ke yone 6 a re reetseng yaka ba tla beng ba a re reetseng batsadi yaka e tla beng ba kgela a re reetseng ke kopa gore yo hilweng sebaka o ka tswelela Amen. ipue leina ka botlalo o bo o bua ka kgelo Ke bidwa Ellen Moitaletsi Katse ka tse jang dipeba. Ke a dumedisa bagolo ba me ka go tlhatlologana ga lona. Ke tlo go akgela mo selong se leng gore se builwe mme ga sa buiwa thata. Ke tla ke rapela ke tswa ko lapeng gore mongame o utlwile ga le gore ne re wetse ke seru sa pula mme pula e ya re senyetsa mme ke lla yana mo president wa me gore re na le baruti ba ga ba duelwe ba duelwa ke rona jaaka gompieno re okeditse tantabane yana ba lebile gore ke o share le bone tantabane ga ba itiri ga gona policy ya go duela baruti mme baruti ba dira tiro gone motloko ile la ka re tsenela gone ga bo ba rapela mo dintshong ba re mme ga gona goromente ha ba leboganteng ha le gore go teng ga ke se itse yaanong ke ba kopela baruti botlhe ba dikereke tsotlhe gore a ba tsengwe mo lenaneo la go amogedisiwa ke goromente ka gore ba dira tiro e tona amen batsadi a re ireng gore re tlhamaleleng ko pointing e re eletsang go e bua dumela mongame nna ke tlo go buiwa ka setseng se builwe mme se sa buiwa go tseneletse leina la me ke amogelang setswe ke tswa ka ko kgotleng e nngwe ko tlase ka kwa telecoms ya mafatsho nna ke bua yana ke le motsadi wa ngwana e leng gore ke mona le bogole re le batsadi ba bana ba nang le bogole re na le mathata a ke sa itseng gore a nka re a matona kana go iragala yang sa ntlha re kopa gore bana ba rona ka re ntsana ga gona ko re ba isang physiong teng ga re tsena ko marina ngwana o tlo fitlhela le gore o sa laile physio maybe ga 2 kana ga 1 mo ngwageng e le gore ga te go tletse re kopa tsone gore re ka kopelwa gore re ka ba isa physiong kae gore le ke go better the health sa bobedi a ka bana ba rona ba tsena sekolo yana sekolo tse ba di tsenang go na le ba e leng gore ba ko special ba bangwe ba mo mainstream o kgona go fitlhela o na le ngwana le mo mainstream mme ngwana teng ga a ka go ntsalo o bo utlwa go tega gongwe o ithaope gore o tsise ngwana go sekolong ke dio tse e leng gore re le batsadi ba bona le bogole ga re na le mathata a bone e be re nna le kganya gore ko sekolong ga re na yone thuso ya gore kore ga rona dirempe ga e leng gore bana ba ka tsamaya teng yaanong ke kopa gore dikgang tseo e ka re di ka lebelelwa ka gore le gompieno a ka go ntsana go santse re na le seemo sa gore gate o le motsadi
o ithaope gore o tsitse ngwana go sekolong ke a leboga batsadi ke ne ke kopa yalo gape gore a re tlhamaleng hela ko putsong e kore ko ka kgelong a re se ka ra e kete ano re dira speech tanki motsamaisa tiro ke kopa gore melao e nngwe e mengwe e ganetsanya le ka tlhaloganye e akanyang ka teng bogolo yang melao e amang le ditsela le leruo e reng kgomo e thula koloi ga go a nna jang kgomo e tshwana le motho ga a thule koloi ke yone e mo thulang mme mo mothong ga gote motho o tulweng ke koloi a duele mongwe wa koloi kgomo yone gatwe motho a duele mongwe wa koloi so se a tautona a sebaka nngwe sa bobedi re le batlokwa re tswa kgakala re ngongorega ka mololwane o kgaoganyang toropo le motse wa Tlokweng terata e teng e ole se se tlhokagalang ke gore gonne go tsisiwe terata eo tautona wa bofelo re kgama o kile a ntsha mogopolo temo kgotleng yone e gore go sekasekiwe mololwane o re bone gore go irwang ga re itse gore e feletse kae a yaanong tautona o leng teng selo se o se ele tlhoko re akanya gore goromento wa gago e kete o gweba ka batlokwa thank you ke a dumedisa tautona kgosi puso Gaborone ke a go dumedisa tautona leina la me ke Ditiro Kgowe ke tswa ko kgaolong ya Letlapeng ke kgaolo ya motse o a togetseng go yone ga o lebile ko Bodareng motse o tautona o na le dingwaga di ka nna 12 o ntse o le teng mme le ya ka re bua yane tautona kgotlae ga ena metsi re tsamaile maphata otlhe re tsamaya re le ditlhopha re tsamaya re le di-individuals ra go kopa gore re kopa metsi mme rile mo dingwageng tse pedi tautona ra raya puso le ba ba eseng wena kgosi ra raya puso le ba ba mo maphateng le water utilities ra re ga go sena madi re letleleng re bolelele gore go ja bokae re ntshe mo dipateng tsa rona re le thuse re itsenyetse metsi mo malapeng tautona ka ke buana re sana re nna le meeting ka March tsatsi eno May wa fela mme ra solofediwa gore re tla re fiwa karabo ka April ka di 18 le ka jana ga gona le haele motho o buang le rona molaodi na le teng water utilities e teng council ne le teng le mo parlamente na le teng ya no kopo ya metautona ke gore ba re ba go bolelle gore na re right ya metsi e leng gore o buile ka ditshwanelo thata o le tautona le United Nations e bile ya lemoga gore metsi ke tshwanelo ya motho mongwe le mongwe yo tshelang ke eng ba re rontsha le gantswa re kopa gore rona re ka ntsha madi mo dipateng ra ikgogela metsi ko pipeng e tona ra tsenya mo dijarateng tsa rona ke a leboga tautona ke le dumedisa lotlhe ka leina le le maatla la Kgosi Jesu Kriste nna ke bidiwa Segomotso itse ke tshwentswe thata ke di-secondary schools tsa rona ke tsa example ya bo Matlala ke tlhalefa ke itlhala ntse e pentilwe ka color e pitch ditlase tse dingwe le gompieno hela ga di maintain they are so dilapidated wa go di toileteng go apala tota ne ke kopa gore a di ka se di ntshwi mo government le iswa go counseling ka gore go lebile di-primary schools di tsweletse di skone di agiwa di ntse sentle hela secondary schools le di-seniora
go ka kwa tsena mo di-toileteng go nna go blokile hela di-classroom di makgasa ga le kwa di-dining hall gone ga se ko ka jelang teng ne ke kopa gore a go sekasekiwe re teng ga ga re bereke re batho ba civile re tsengwe re ithaope re thuse fo re ka thusang teng ke a leboga le nna ke tseye nako e ke leboge ke dumedise tautona wa lehatshe la Botswana le ba ba go patileng ga mmogo le kgosikgolo ke bua ka tsela ya rona e bidiwang Zeerust Road e leng gore se le re leina la me ke bidwa akanyang Best Seats. Ke bua ka tsela ya rona e tswang mo Tlokweng ya go goroga ko bordereng e leng gore ko tshimologong ne go supile gore ya gona dual carriageway re na le dingwaga I think di ka nna 17 intsi me ha ye menteng me re lebile gore go gweba le maAfrika Borwa ka yone tsela e go ka re tlisetsa letseno le le sengana ka sepe me ile gape re lebile gore gongwe ga re ka e dira dual carriageway hela ha ne e simologa teng from ha Polytechnic go a go goroga go bordereng ke solehela gore golomo go ka sologelela batlokwa le one lefatshe la rona la Botswana mosola mme bile go ka dira gore ga re ka e dira dual carriageway hela ha e neng ya ema teng re sa itse gore lebaka le le neng le dira gore ye eme ha ye menteng ke eng gongwe le one molwane wa rona wa Botswana Motlolegi Tautona o ka re gone gale go na le se ba se bitsang one stop border post e be ka re ga re go ntse jaaka go ntse yane re be re ka e hetola selebego le yone border ya rona gore e re ga re ntse re ra gweba le maAfrika Borwa go nne motlhofo ka gore ga go sena ditsela re a itse gore road infrastructure ke ngwa dilo tse e leng gore di tlisa letseno le tlisa ledula le gone gore ba baka go ntle ba nne le keletso ya gore ba ka tla mo lehatsheng la Botswana ga re na le infrastructure ya tsela tse di siameng ke ne ke lebile railway e ne e umakiwa ka ha lehatsheng la Namibia ka re me this is the right way amen batsadi mo go seno sebaka tota nkabe ke setse ke na le 30 minutes ntse ke tshwere molato wa gore nkabe ke sa bolo go laletsa Tautona go tla go re buisa mme ke tla tsaya nako ena gore ke laletse Mmoki Tumiso Lekone go tla go emeletsa Tautona ya ka batla gore buisa okay Madume Madume Batswana tle ke a dumedisa le ena mongame ke a go dumedisa Madume ga pele ka ga di sa ga ope go setse go dumedisitse le dimiswa ke setlhana yo rra le kone mosetsana wa Mokwena ka leina ke bidiwa Tumiso sekolo ke bona fa kgosi ke re mongame se ka ya roro ntatlhela sengwe sa ya lenaga that's my boy that's our boy ke a boka tlhabatswana betso Tautona wa rona yo tlotlegang o e boka bogale o re etelela pelo a gago ke a kagiso matlhoko a rona wa retsa ka kelotlhoko that's my boy that's our boy Botswana o duma ka boipelo ka ena yo tisang phetogo re le bana re maemela ka boikanyego ka ebile re solofetse English breakfast re mo tshepa re mo rata ka pelo that's my boy a re rapeleng
letsatsi le letsatsi gore a nne le nonofo le lesedi a tle a tlege mo tseleng ya boeteledipele botswana ya tšhaba e galelelang. That's my boy, that's our boy. Ga ke molele ka seo mme ka magoko ke kalohela tla ema ke sa re ke feditse ke setele nana gore le tswelele a pula le nele pula. Le ka nna hatshe bagolo ma ke le dumedise mo kgotleng ya lona a ke itse gore motho ha ile a tsile gae a go a toetile kana o tsile gae go raya gore ga ke a etela kwano ke tsile gae mme ke a leboga ke le dumedise lotlhe batlokwa ke bo ke le leboge ke le lebogele dilo di le mmalwa sa ntlha gore re bo re le mmogo ha le tsile ka dipalo tse ke di bonang ke a itumela thata ke a le leboga ke bo ke le lebogele gore ke mongwe wa lona ke nna gone ha thola ke kopana le bangwe ba ntumedisa ba re hello neighbor ke a leboga ka kamogelo eo le lerato le le mphile ke le lebogele gape gore le ne la tsaya tshwetso ya gore ha go tele rome mongwe wa batho ba le ne la bona gore ba ka rongwa ya nna mme ke a leboga ka thumo e ya lona go raya gore ka maemo ke morongwa wa lona ha o le morongwa o ha tlase ga ba ba go romileng ka maemo ha o ya ko go ba ba go romileng wa bo ile go tsaya ditaelo mo go bone gore ba go gakolle gore kana ba go romile eng gore o se kwa tloga wa lebala kana wa tsietsega ke tletse gone moo gone gantsi ke rata re dumalana dilo tse di motlhogo tse rotlhe re di utlwisisang go tshwana thomo e le mphile nna e tswang ko go lona
ke bo ke e amogela ka ha le go rositseng ka teng ke gore go na le dilo dingwe tse di le tshwanetseng tse le di ikeleletsang ebile le di ithatela tse bontsi ja tsone gongwe di iseng di goroge mo goreng di diragale mme le batla di diragala le rumile batho mongwe wa bone e le nna gore ba diragatse tsone dilo tse le di eletsang le di ikeleletsa le di ithatela ebile le di eleletsa le lehatshe la lona tiro ya me ka jalo ke go diragatsa tsone tse le di nthumileng mme ha o rumilwe ga re o tlhaloganye thomo o e tlhaloganye jaaka ba ba go rumileng le bone ba e tlhaloganye ga go na le ketsaetsego o botse e tlhalosege ke tlhaloganya thomo ya me jaana gore tsone dilo tse le di eletsang tse le batlang di diragalang re di bitse ka leina le le di tshwanetseng re re ke ditshwanelo tsa lona di tlhalosega sentle ebile di nna le moko go pehela le ka ha molaong tota ha re ka di tlhalosa re re ke ditshwanelo rights ha re di tlhalosa jalo go raya gore re bo re di latedisanyana re re mme di tswa kae tsone dilo tse a di tswa mo go nna a di tswa mo go goromente ke ene a ntseng a eletsa re mo mautlolo botlhokong a gagwe o ka le tlhomogela pelo a le di direla kana le di neela go na le ba ba akanyang gore go ntse jalo ba e reng dilo tse ha di diragala ba bo ba duduetsa puso le ba eteledipele ba tsaya gore ba dira jaana ka gore ba thomoga pelo ga ke wa lekoko leo ditshwanelo tsa lona ga di tswe mo go nna ga le di hiwe ke nna ga le di kope mo go nna ga le di lopele ebile ga le di reke ka gore ke ditshwanelo tsa lona ga di tswe mo constitutioneng bangwe ba akanya jalo gore ke ditshwanelo ka gore di kwadilwe mo constitutioneng nya constitution yone mosola wa yone o kala ka gore a e lemoga e bo e dibela ditshwanelo tse ga di tswe mo go yone ha e le yone sentle constitution motheo o tshwanetse o bo o ikaegile ka ditshwanelo tse tota motheo o motona pele ga o re o kwadile motheo tota ke ditshwanelo pele ga motheo ke mokwalo a kere o kwala eng ditshwanelo tse ga di tswe mo motheo o tswa mo go tsone ha re tlhaloganya sonese the source and origin of human rights is not the constitution bangwe ba re di tswa ko modimong ke gore ha go twe botshelo ga bo hiwe ke nna ga wa bo hiwa ke puso e kopana le wena o tshela modimo ke ena a go hileng botshelo jo go raya gore ditshwanelo tota bangwe ba sekasiki ba re ke dilo tse di tswang ko modimong mme ka gare medimo ga ke modimo nna ga di tswe mo go nna
le se ka la di kopa mo go nna, le se ka la lopela nna gore di diragale. Lona ka gore ke tsa lona di le tshwanetse, le laela baeteledipele gore ba di diragatse. Taelo ya lona ke yone. Thomo, tumalano ya me le lona re kopangwa ke gore nna ke itamile gore ke a go diragatsa tsone ditshwanelo tse tsa lona, ka ha lona le di eletsang di ka diragadiwa ka teng. Morongwa yo tlhaloganyang thomo o leba dilo jaana. Ke simolotse ha ke ria ke supa gore tse le di buang tsotlhe, tse le di eletsang ke tsone tse ba le ba romileng maikarabelo a bone e leng go di diragatsa. Mme go kgona le go sa kgona ga bone le go kale ka gore a ba di diragaditse kana ba mo tseleng ya go di diragatsa. Ha ba ka hapoga ba ikela go sele, le itse gore jaanong ba itirela ga bone. Dilo tse di tlhamaletse jaana, ditshwanelo tse keng? Tshwanelo e tona go di gaisa ke yone ya gore o tshele, life. E ra eng? Ha re wa tshela, re ra go iragala eng ka wena? Bangwe ba akanya gore go tawa o ntse hale, go sena ope yo go tshwenyang o innetse hale, ebile go sena ope yo kgathalang ka gore o iragalelwa ke eng. Hela gore o teng o ga gona yo go reng sepe, wa tshela o siame, puso e heditse. A ke re wa tshela o ho, a o sule nyaga ke aso. Go siame. Yaanong seng ka eng? Go na le ba ba akanyang jalo. Ba potso e ba e botsang e nnang gore a gona le mongwe yo go kgoreletsang gore o tshele? Gore nyaga, go na ope ke no si hela ke beilwe go bapa le bodara kgaolo ke mme o siame. Ba re go se ka ga botsa gore mme o na le metsi gona ga o nnang teng? A o na le dijo? A o na le tseo ka itshetsang ka tsone? Ha ela o le teng o tshela o sa swa go siame. Jaanong tshwanelo ya go tshela ba ba e ranotseng batlhalehi go na le dibuka tse di kwadilweng, ditsheko tse di sekilweng, ba re tshwanelo ya go tshela e raya gore o bo o na le seo o itshetsang ka sone. Go na le ditlamelo tsa gore o tshele, le gone o bo o tshela botshelo jo bo nang le seriti. Ha o ntse jalo ke gone re tla reng wa tshela. Go raya gore go na le seelo, go tshela go na le ka gare ka go kalang ka teng. Ha o tshelela mo lehumeng o sena dijo, go sena boroko, go le ho, tota wa bo o sa tshele. Go tshela ha puso e tlhoahetse, mme ke dumela gore e tlhoahetse, e tshwanetse e tlhomamise gore o na le seo tshelang ka sone. Ke sa ntlha. Sa bobedi ke gore yone tikologo e o tshelang mo go yone e bo e le tikologo e go kgontshang gore o tshele botshelo jo bo nang le seriti. Ke gore go nne le kalahi, e seng kalahi hela, ya boleng jo bo ko godimo. Thuto ye o e neelwang kana e neelwang bana ba gago
e bo e le thuto ya boleng. Dilo tse re ka di kgaoganya ra hologa le tsone jang gore ha re re thuto e ke ya boleng a re ra go le kago hela ke le ka botsa potso ko parlamenteng ke re ha re re selo ke sekwele go lo mo re go bitsa sekole re ra go diragala eng go na leng mo teng a re ra ka go hela ena le difenstere le ditilonyana go bo go hedile re ha ntse ana go na le tishara e eme ha go mo ke sekwele re heditse ha go ntse jalo kana go na le seelo sengwe boleng jo re tshwanetseng re ha re re sekwele mo Botswana re ra go ntse jang re tshwanetse re ipotse dipotso tse di botlhokwa ka gore ke ta emela ha ke re kgosi ke sekwele se teng hale a matitšhara ba lekane a dibuka di teng a go na le ditilo tse di lekaneng mo ga gore sepe ka go ke ya ke re la e bona e kwadilweng ko nte kgosi primary school ke sekwele kana re tlhodumele re re ha go sena ditlamelo tse di ntseng jana go lo mo tota ga go a lekana ga go a tshwanela go bidiwa sekole a re go gorose jaanong e tenne sekwele tota tshwanetse re dumalane dilotse re tle re kgone re kale jaanong ke sone sello se sengwe se se duleng ha e leng gore dikwele ne go buiwa ka di community junior secondary schools le di senior secondary schools di mo seemong se se tlhabisang dithong re tshwanetse re amogele boammaaruri jo dikwele tsotlhe ne ke le ko Maung senior secondary school Makgasa a Gamatsang ke tsamaile dikwele tse tsotlhe ke a di itse la bohelo ana ke ne ke le ko Moletemane primary school bana ba ba botlhale ko kgaolong mme ha o lebella ha go teng ba rutelwa teng ke sekwele go mo go tlhabisa dithong go bo o botsa gore go mo ke sekwele mo lehatsheng le go tweng mang Botswana sena le sebaka se se ka hisentse jana sena le dingwaga ke eng go kgonahetse gore se nne dingwaga tse di kana se le mo diemong tse go na le mathata a gore bone batsadi ba ikamogetse ba amogetse gore gone mo go lekane go ba tshwanetse go ba siametse ga gore sepe ha o ka amogela diemo tse di sa nnang sente wa di bona di go tshwanela kgantele wa di hetola tsone diemo tse di go sota o bo o di dira tshwanelo ya gago o bo o dira gore le ba ba tswang ko ba tswang teng ha ba go leba wena ba go nyatse ka gore ba bona gore o ikamogetse ha o leng teng mo diemong tse di sa nnang sentle tse o tshelelang mo go tsone ga gona ope o ka go nyatsang ha o sa ikamogele wa inyatsa wena go le pele jaanong ha ke le ra ke re puso e ke ya ditshwanelo se ke se gwetlhang mo go lona ke gore le simolle go sa inyatsa ke gore sa ntlha se o tshwanetse o ikgaoganye le sone ke lenyatso le wena o le dirang mo go wena pele ga o bua ka ope gape wena wa reng ka wena ha o iteba o akanya eng ka wena ka gore ha o ka inyatsa wena o buletse bape gore ba go nyatse ka gore go inyaditse wena go le pele mme ha o ka simolla wa itsaatsia wena wa itsaa ka tlhoagalo wa lemoga gore go na le dilo dingwe tse di sa tshwanelang gore di diragale mo go wena kana di dirwe ka wena e tla re ha o di bona di tsamaya hale o bo o emelela o bona gore ke tsamaela go tsewa motlhogo jaanong o bo o ka kgalema go santse go le pele
o kgona go kgalema motho a re wa go nyatsa mme le puso e kgona go go nyatsa puso ya gago e kgona go go nyatsa ditshwanelo tiro ya tsone e tona ke go kganela puso gore e se ka ya nyatsa batho ditshwanelo ke kgalemo mo pusong ka gore puso ke yone e nang le dithata tsa go ka tsulla ditshwanelo tsa batho ka tsela e gakgamatsang ha e sa kotelwe puso e sa kgalemelwe ebile e sa kgalemesege e ka nyatsa ya ba ya gata ka ditshwanelo tsa batho ya ba tsela lehatshe e ka letsa mo go bone ha e sa kgalemesege bone ba ditshwanelo tsa bone di gatakwang ba ske ba lemoge gore go ha ba nyadiwa ga ba direlwe sentle gone mo go rotloetsa kgatako le tsololo ya ditshwanelo go botlhokwa go hemela ditshwanelo go batla o ema ka dinao o di itse o di tlhaloganye o bo o kgona gore jaanong o tseye dikgato tsa go tlhomamisa gore ope a ke puso a ke mang wa di diragatsa mme ditshwanelo di na le thulaganyo ka ga molao lepodisi ha le tshwara motho go na le ditsamaiso ba a itse mapodisi ba rutilwe ko police college ba tsaya kgwedi tse 6 ba rutwa dilo tse ga o e hela o bore o tshwara motho tshwanelo ya motho ya ntlha ke gore a se ka tshwengwa ebile a se ka kgongwa ke ope ko ntle ga tetlelelo ya gagwe molao motheo one wa re section 5 lepodisi le ka tshwara motho la letelesega le na le dithata le na le tshwanelo ya go tshwara motho mme le beetswe ditsetana o ka mo tshwara mo diemong dihe o le lepodisi o na le dithata tsa go mo tshwara mme molao wa re o mo tshwara ha go rileng sa ntlha ha a dira molato o mo itlhela a dira molato mo makgowa ba reng red handed o mo itlhetse a ira molato wa mo tshwara kana o itlhela molato o diragetse mme dikai tsotlhe di supa gore ke ene yo molato o diragetse ga wa mo itlhela o dira mme one o diragetse jaanong o latedisa gore ke mang go bo bona e le ene yo o ka mo tshwara kana e re o mo leba o bo bona gore o mo ditogamaanong tsa go dira molato ga o mmona a riana ditharo ya o dirile o mo itlhetse a o dira go a belaesega mo go bonalang tota gore wa go o dira o ka mo tshwara mme ga o mo tshwere ga se wena o mo atlholang o bo o mo otlhang wena ya gago tiro o e hilwe e segilwe jaana wa mo tshwara go na le ko o tla mo isang teng ko go babanetsweng dithata jaanong tsa go tlhodumela gore a tsone dipelaelo tse tsa gago a di boammaaruri a o na le bosupi o bo o tla ka bosupi ja gago o bo rulaganya o dirile ditlhotlhomiso ke buela dilo tse ka gore rona hela re le batho ra otla rona re bona ba bangwe molato re bo re ba maraka maina
so se le goduse o utsule nya re mo utlwaletse go tukila go tuka re o bona a utswa se go sena bosupi le dipelaelo mme makgotla one a diretswe gore a tlhole bosupi ha bo le teng a bo jaanong a rurihatse gore nya mme o utsule kana o dirile molato ka tlholo ya gagwe ke ye ha lekgotla le buile jalo ra amogela rona re ska ra itirela le puso tota goromenta ha ke a go phamola hela ba ke sone se nentse le lla le re DIS ya khokgontsha ne irai nyane ba khona go khologela la ba go tsaba ba go petsa ga gongwe ba sena la haile sepo sa itse gore ga te go rileng ba sa go bolelle jaanong ditsamaiso tsa rona la ntse re mekamekane le borukhutlhi re na le ka ha re tshwanetseng re itsee ka teng re letlelele molao le one o diragadiwe sentle ke gone mo go bidiwang go twe rule of law gone moo puso ya kotelwa ga e itirelle ditshwanelo di a tlotlwa tsa lona tsotlhe mme ka jalo thomo e kgolo ya puso ke go tlotla le go diragatsa ditshwanelo tsa lona ska la khokgontshiwa ska la tshwarwa la tshwengwa mme gape ha le nnanteng ditlamelo di goroge go na le ka ha rulagantseng ka teng rile go na le mapalamente go na le makhanselara go na le land board go na le VDC otlhe makalana a na le seabe mo go tlhomamiseng gore tsone ditshwanelo tse di a diragadiwa VDC na le seabe mme selo se ke se utlwileng ke gore e ka tlamelwa jang ka ditsompelo gate modula stilo wa yone wa amogela wa ka tswanyana ya e bona ke ha gare ga 520 pula le 570 maloko le one a tsamago ne ho 520 mme go a bona la gore tiro e ba e dirang e botlhokwa go a tlhokagala gore e dirwe ebile e dirwe ka botswerere ke ne ke botsa ministera ha gore a ga gona mogopolo wa go oketsanyana dikatso tse tsa batho ba VDC a re nya mogopolo o teng ebile tota go lebega o toga o diragadiwa ga go nke go lekana go tla bo go sa lekana mme ha bua le nna a re mo nakong e khutshwane go tla bo batho ba duelwa 2,500 ba VDC go bua minister mo nako e khutshwane e le go lemoga gore tiro e ba e dirang e botlhokwa ra ba tlhoka ba ka kgona go thusa gore tsamaiso ya go diragatsa ditshwanelo tsa batho e nonohe go raya gore re tlhoka VDC dikatso tse kana ditebogo go ba leboga re go atolosenyana go tswe go 57520 go ye go 2,500 ke maiteko ga ra goroga mme re mo tseleng ke sone se
le bagodi re ne ra re madi a ba bonang kana a simolotse la ntlha a seo go na le bangwe ba ba bile ba se mo botshelong ba ba ne ba lwa dintwa tse ba re bagodi ba duelwe nako ya teng go gakgamatsa batho ba bile ba kgoba ba nyatsa ba re o ra ba duelwa ba ira eng ba ntse hela e le lekgoba ba ke ne ke dumela tumelo ya me e tshwana le ya bone ya sepolotiki ka nako eo ke santse ke le monnye ba ne ba lwa ntwa eo ya re ha go tsweletse ya nna 100 pula 110 go ne go okediwa ka ma 10 pula ya la ile bo 200 ga nne go pepetediwa pepetetso ya gore go go 830 ha re simolla kgang e re bua ne ra re tshwantse nne 1.5 ka 2019 ne ke eme ka dinao ke tlhabeletsa koma e reng 1.5 ha 2019 a sena go heta re lebelela dingwaga tse tlhano tse di hitile ra bo re ga ke a nna 1.5 e tshwantse nne 1.8 ka temogo ya gore bagodi ba botlhokwa ngwe batho ba bangwe ga ba tlhaloganye ba tsaya gore ba duelwa hela ba ntse bagodi ba theogetse thata gompieno ja ba belega bana ba belegwa ebile ba godisiwa ke bonkoko a bone le borra bone mogolo o bori ba duelwa hela ba ntse hela sa bobedi bone bagodi ba ditiro tsa motse di tshegeditswe ke bone dintsho manyalo di tsamaiso hela le go ruta ba ba tswang ko tlase ngwao maitsholo le tsamaiso ke bone ke gore ke di-professor ke matitšhara a ngwao o bore ga ba na se ba se dira batho ba theogetse tota go raya gore ha re ba leboga ga se gore ra latlhegelwa ke gore re investa mo goreng bana ba gole sentle se sengwe ke gore ha o duela mosadi mogolo yo le monna mogolo yo 1.8 ka ra gone ko ngwana wa gagwe yo ntseng a tamega gore a romele 300 ya senang nae 500 yo a senang nae o ka tudisa jaanong o ka ikhutsa a itse gore mosadi mogolo go na le sengwenyana se se mo tshetsang ga o thuse mosadi mogolo yo hela o thusa le ngwana wa gagwe o thusa le ngwana wa ngwana yo ka tlase ga tlhokomelo ya gagwe go na le o ka ngangang tsone dikgantse o bori mono wa tsena o duela batho ba sa ire sepe go raya gore ga o lemoge botlhokwa ja se ba se dira le mosola wa bone nna ke a o bona ke a bo ke sala ke o bone ke sone se e rileng ha re goroga re lebelela kgang ya teng ya buiwa go tlhagetso ga gona le ha ile madi go thele ke jaaka o bona rra go tewanna ga gona ha 1.8 a ka tswang teng
ke bo ke lotela yone tlhaloganyo yana mme o tshwanetse a tswe 1.8 wa tswa go mmateng ba tsamaya ba bua ba re a go kgonagala la bohelo ba tsile gare ga bosigo ka bo 12 go sena yo robala ra 1.8 ga a kgonagala re le ka kgona bokae ga gona sepe se re ka se kgona nya eo ga ke reetse nka le reetsa ga le bogolo le ka nthala re 1.4 bogolo ga nka e ka ko bathong ba ka ba raya ka re ga gonang ga go kgonagala ke tla bo ke sa tlhoagala ga bo go twenya mme mare boe gape go lebilwe kana budget speech e tsoga e balwa ka moso ga e balwe 1.4 yo le sa mmona la motsenya mo teng ga e ka ke ga nna le budget speech go ithella ke gone ga bo go tliwa go te mme o tla tswa 1.4 e a tswe ra bo re kgona go dira 1.4 go le thata go ntse go thata mme 1.4 yo o tshegeditse matshelo o tokahaditse go se go nene go botlhokwa gore go nne le tokagalo mo matshelong 1.4 ha ke bona boitumelo jo bono bo aparetse bagolo le bana mabapi le 1.4 ke ne ka tala ka kutlo bothoko ya go lemoga gore go raya gore tshotlego ye le lehuma di gaketse mo 1.4 a kgonang go binelwa a ba duduediwa ka bokete jo bokana ke gone mo jaanong go ne ga ntha gore go raya gore jaanong go tlhwagalwe go heta gore re go goroga ko go 1.8 re ya koo go botlhokwa gore dilo tse re di tlhaloganye jana ka gore ha re ka di tsaya motlhogo ra inyatsa re tla letella gore re rotloetse tsullo ya ditshwanelo goromente o tshwanetse a tlhagagale go tlhomamisa gore batho ba tshela sentle botlhe gonne le ha e leng gore ga o ka ke wa wela ha o le ha re ka go bona o tsamaya ha re a itse gore anong go na le mathata tshwanetse go iwe ko go wena o busetswe ha selong se re se dumalana ra riana boikarabelo ja puso jaanong mo diemong tse di thatatse ke gore go dirwe tsotlhe tse re ka di kgonang gore 1.4 yo a duelwe mme ebile re losetse gore re ye go goroga ko go 1.8 ha re goroga ko go 1.8 ga se destination ke signpost mosepelo o santse o hetela ko pele bangwe ba akanya gore tare ha re tsena ko go 1.8 ya bo re duduetsa re bidikama ya nya re kgonne re ko le godimo re kgakala mme hela ha re gorogile ko go 1.8 re tla lemoga gore mme dikgato tse re di tsaya re sutella ko pele ke sone se o kgona go utlwa ba bangwe yanong ba re ja rona re rata ena 2000 ke rata batho ba rialo ke gore ba simolola go letsa ka tlhoagalo le bone ba bane ba sa le lemogi ka nako eo ba bona 800 a le tshwanetse gompieno ba thanya makgwa ba na le lehoko le ba reng epiphany ke gore o nna le tshusumetso nngwe wa thanya mo maibing batho ba kgona go neelwa 1.4 go bo go sa re sepegela ebile go losetswa go ya ko go 1.8 go ra re ka hita 1.8 ra ha pelenyana ra rialo re dumela jalo VDC
bone re taba tsa go 5 re ba isa ko go 2.5 ipelegeng ka ne le itsentse ka teng ipelegeng ne go amogela bokae 530 re le ka go e baka re ya ga sesha ipelegeng tsone dikwele tse le llang rothe re di makgasa thulaganyo ya ipelegeng ya go nna mo go tweng public works program batho ba ska ba gasama mo batho ba kgaola ditlhaga ba tsene mo dikagong mo dikweleng go baakangwe ba na le ba ba tswang di-brigades ba ba tswang vocational schools e le gore mo tiro ya diatla ga o ka e tlhaloganya sentle ga o ka e dira gantsi gante le wa e kgona o sa ela sekolong tiro ya diatla o sa sekolong o lebeletse o dira mo go ka nna ga bidiwa go te apprenticeship o na o tshwarela motho yo o dirang kgantele o le wena o ikutswa o nna o dira go mo ke go dirile nna bricklaying ke santse ke le monnye ne ke kgona go e dira hela thata le gone ebile mo ke ne ka tsweregala ka ba ka gaisa le bone ba ne ba nthuta ke plastering tiro ya diatla e ntse hela jaana ga e thoke gore bo palame ditanka ga o ka e dira wa e dira gantsi jaanong le bone batho ba bata bong ba dira thulaganyo e hetotsweng ya ipelegeng e nnang public works program ba tabo ba kgona gore ka gore ba tabo ba dira ba go hella ba na le bokgoni ja go dira tiro yone mme ba tabo ba duelwa 2,500 dilo tse wa di tokahatsa hela o bo dira gore di berekele batho o santse o ntse o ba akanyetsa gore o di tokahaletse ko pele le gone ho ha re gore ga go 2.5 ga se bohelelo ga se destination ke sign post gore mosepele o ya wa hita wa ko pele dikgang tse ba ga rona di ntse jana mo gongwe ditsela mongwe na bua ha re katse ke katse nya se itshiro kana mo tlokeng ha se katse ke tang le bo katse se itshiro ga boroni matsetse se goggo bogatso ke sone se re ha o bua le batlokwa o tshwanetse o tlhophe mahoko ka gore ha o bua leo o senya yo o itlhela gore o senya motho mo lesikeng la gago ke sone se go batlang go a re tama gore ha re bua re tlhophe mahoko sentle go ka re tlisetsa kagiso le boitumelo ka gore re batho ba le bangwe hela tsela gore go na le dilo dingwe tse lehatshe le ka seke la tlhabologa ha di seo tseo ha re di dira lona le tabo le re monna o re rata thata ke yo a re baakanya tsela e o tla thusa gore e baakangwe nya bokete ja kgang tota e lerato le teng mo go lona mme bokete ja kgang ke gore lehatshe lone la lona ga le ka ke la tlhabologa tsela e sa baakangwa gore go na le dilo dingwe tse o ka sekeng wa ya ko go tse dingwe tse di hapele tsone o sa di dira tsela yone ye le bordera ye gore e baakangwe ka kwano le ka kwa Afrika Borwa ne ke bua le tautona wa Afrika Borwa re Ramaphosa ke mora ke re bona
ngwana wa ga mme batho ba ga lona ba immigration Motswana ha ta ka kwano ka gore ba ta ka kwano ke ne ke le go ene ha ba tsile ka kwano ba tsile bongakeng ba tletsitse dingwe ba bo ba tudisa malatsi a ba beetsweng ka letsatsi le lengwe hela batho ba gago ba ba khanna go ka tola ngwaga otlhe 12 months go ga teng go ne ga mo hakamatsa ga ba ga motshosa a re nya ga go a nna le kare go ntse hela jalo ba tsile bongakeng ba thokometse molwetse ba lebala ka malatsi ha ba re ba go tola ga tudisitse ka letsatsi 12 months a se kwa thola o gata kwana ibile ha o tsena ko bordereng go lela bothano le ta le rwele serepa le ta wa go te boelang gone kwa le go tsa permit lona le reile batho kwano le ra hitha ka moso ibile batho ka bone ba hitha phakela makuku a ba re nyame die motse re tshwanetse re di baakanye le gone re di baakanye ka bonako ha gare ga Botswana le Namibia go tolwa ka omang jaaka re bua go na le border rail Namibia ba duduetsa Batswana ba duduetsa go lebega ile gore go tsamaiwa motlhogo re dumalane le tautona wa Afrika Borwa gore di bordera tsotlhe tsa Botswana le Afrika Borwa di tshwanetse di thatoswe maemo di tokagadiwe bontsi ja tsone ibile a ile gore ga se tsone tsotlhe di bo di bereka 24 hours ke dilo tse re di buileng tse nna le ene re ne re di dumalana mme ga go diragala jalo gore a gore ditsela tsa rona di tshwanetse di tokagadiwe tsotlhe e seng ye hela ka gore re ka tlhabolola lehatshele ya go ka nna jalo ne ke bolelela ba letekwa ke re go na le dilo tse nne tse ke batlang gore ngwaga wa go hela ke bo ke di kgonne ha godimo ga tse dingwe sa ntlha ke gore Botswana e bo e bereka ka botswerere jo bongwe jo ise go e bereke ka jone mo botshelong ja yone Botswana mme re tare ya bereka ha ke ka bona ha o tshwanetse go emella ha o ya Francistown o bo o bona go le botoka ebile go le cheap go tsena mo sehohaneng o ya teng ka gore ditlhwatlhwa tsa teng di tabo di eletse di siameng Botswana e tshwanetse bo e bereka sentle ngwaga o ha o ya go hela BMC ngwaga o tshwanetse o e helele e bereka sentle e duela barui ka nako ebile ga ke a re ka nako nna ke beile malatsi a le 5 gore ha o isa leruo la gago ko BMC o tshwanetse o duelwe mo malatsing a sa heteng 5 ya boraro ke Botswana Agricultural Marketing Board gompieno go te kolota balemi madi a gakgamatsang ngwaga o ha o ya go hela e tshwanetse o e duetse balemi ba both e sa kolote ope ebile e duela mo teng ga malatsi a le 5 dilo tse le di kwale ba garo ra di dumalana ha ka gore ke batla gore di diragadiwe ya bone Botswana Railways tsotlhe tse di phutlhame di na le sebaka di phutlhame lehatshe le ka tswelela jang ditraka tse di tletse mo ditseleng tse di senyang ditsela tse di rwala dithoto tse di ka bone di rwalwa ka terena
di rwalwa ka diteraka ka gore seporo se ga gona thulaganyo. Botswana Railways e phutlhame jaanong ngwaga o tshwanetse e re wa go hela Botswana Railways e be e boetse mo seemong sa yone e bo ebile e dira dipoelo. Tiro ya moeteledipele e tona ke go akanya go loga maano a gore dilo tse di senyegileng tse di baakangwa jang. Ena ga se o di baakanya ke o di tlhodumelang a ba bona gore di ka baakangwa jana, a ba batla ba ba ka di baakanyang, a ba ba laela, a ba ba beela le dinako. Botswana re tswa go batla baitsanape. Ha o re motho a baakanye airline o bo tsa motho e le gore o ntse a itemela merogo go bapa le bordera, o bo re ka gore dikolo ya dihetana wa di bona le dihwane a di ntse di heta ga godimo di lebeletse o ka tsamaisa Botswana wa bo sa tlhwagala. Ke sone se re tswang go batla batho re ba tsenya mo boarding ya Botswana. Ba irileng ha bata ke ba biditse ka ba interviewa nna ke re o mang a mpolelela leina la gago, o tumile ka eng, ke eng se se go banga. A re o bona nna ha go twe airline ye e suleng o e ba ha pele game ke a emeletsa, ke emeleditse ya ko Serbia, ke emeleditse ya ko Abu Dhabi, ke a go supegetsa le wena o bona bosupi o bo itholela o bo bona gore se ke mantswitswedisa. Ke re tsena o ntebele Botswana o mpolelele gore e ka reng. Banna ba ba itsana pe ba tswa kontle ba tsere di ora di le 6 mo ba tswa ko go nna ba ntha ba re hakgamatswa ke gore Botswana e be e pallwa gore go a tshosa ebile go a hakgamatsa ga re kgone go tlhaloganya gore ke eng go ntse jana. Ba re Botswana e na le advantage ye go sena lehatshe lepe mo Southern Africa le le nang le yone geography gore lehatshe la rona le hakae. Ba re gone mo gore re ha re leng teng mo mererong ya dihohane le tsamaiso ya tsone ga gona lehatshe le le ka gaisana le rona. Ba riana ba re ka gore ha o batla go ya north center ke Botswana, ha o batla go ya south center ke Botswana, west east Botswana ya gare ha dihohane tsotlhe tse di tona di tshwanetse di gorogele kwano. Go raya gore ka re ntse re tsamaisa Botswana ka teng ke gone mo gore bolaile go bua baitsana ke ba hile dikgwedi tse di seng dintse ke ba raya ke batla go bona le dirile jalo. Go akanya hela o bona gore tshwanetse go reng. Re rarabolla diemotse ha re di rarabolla ke tla re di rarabologile ke nna ke kopana le lona le go ga dibeke ha ke ra o ya go so wa re uthala dibekenyana tsa toka re ke tsetsa maotwana tse ke tla re ke hapana le lona le tsere dibeke tsa maotwana go le motho go ebile go le cheap gore o ye ko batlang go ya teng mo Botswana kana go pehela o tswa mono ka Botswana go botlhokwa. Dilo tse tsotlhe tse ke le di bolelelang ke di bua e le gore re simolotse go aga framework, re simolotse BMC ba buile ba ne ke ba rometse ko DRC ke ba raya kere yang ko DRC le go bua le semamang le bo le saena tumalano
o le emetse le bo letla kwano le tla go mphapego ba nthomeletse dinepe ba bina ba le gone ko DRC ba re nya re saenne DRC place ordera ya re bata canned stew e tswang ko Botswana ordera ke $4 million ya ntlha e tshwanetse go tsamaya biki ye maiteko ke a go ira a go tsosa BMC dilo tse dingwe di thatagatswa ke go tlhoka dikakanyo le kelello yone thulaganyo e ra gore di abattoir ka gore canned stew e ba ha ba ntlhalosetsa ba re dikgomo tsa ko bo maung kwa tse go tweng ke red zone ga gona red zone for canned stew go raya gore abattoir ya maung e tshwanetse e bulwe mo nakong e khutshwane le ya Francistown go go raya gore barui anong ba ka isa dikgomo tsa bone ba maung ba ntseng ba gateletswe ke lehuma mabapi le gore ga gona ko dikgomo tsa bone di ka rekwang teng jaanong re baakanya diemotse dilo tse gore o di dire ha ke ra batho ke re yang ko boketele go bona semamang ga ke ba romele ko gope yo ke sa buang le ene yo ke sa mo itseng mme ebile ha ke ba romela ko go ene go a bo go kile ga ya nna ka kopana le ene go gongwe ha ke seo le utlwa go te monno ga yo mono bangwe ba lela go te o nna mo nageng ke le bolelela ruri ka nna hela le utlwa go te o emeletse tautona wa rona morongwa wa rona le bo le bina le duduetsa le re ha boa gone kwa o tata ka sengwe ga ke tsamaye hela ga ke kgatho ke go tsa ke tsamaile mahatseya a mangwe ke tsene sekwele ko gone ga ke kgatlhegele go nna ke ha ke emelela ha ke a go gongwe ke ela sengwe ke tshwanetse ke boe ke se tshotse wa maruri bontse jana ke sone se bangwe ba kile ba tsamaya ga ke kgale ope ebile ga ke itse gore bone ba ne ba tsamaetseng le gore ba tsile ka eng ga ke itse mme nna ke bolelela lona gore ha go tsamaya nna le itse gore ke na le dikgang tse ke le di beileng pele tse fotse mme ga se tsone hela go na le tse dingwe tse ke di le lobelang ka gore ga nka di le bolelela le ka e di balela goneya ke tle go di bereka ke di dimetse ha ke di hetsa ke gone ke ta le bolelelang le ha tshile ke batla gore nna le lona re le hetole mo dingwageng tse 3 e seng 5 ngwaga tse 3 tse di tlang le ha tshile re tshwanetse re le hetole ka tsela e ta gakgamatsang le mahatsama ba tata kwano ba ga Traore Ibrahim wa Burkina Faso ba ne ba tsile ha ba re ba tsile go benchmark nako ngwe le ta bona go tsile ene tautona wa bone kwano ta mo letella gore ate ka dithobolo tsa gago mme go na le ka dilo tse re tshwanetseng re di dire ka teng gore di re berekele tsela ya A1 di airport tse o bona sengwe se se thabisang ditlhong le ha tsela Botswana ke ntse ke akanya gore magatse a Afrika ra gaisana ka infrastructure ya ditlamelo ga rena ditlamelo ba ga rona ha o lebella Ethiopia le gonne go na le ntwa ha o lebella ditlhabollo tse ba di dirileng o bona o thabiwa ke dithong o akanya Botswana malatsi a le bo Mozambique nya re salla ko morago jaanong re tshwanetse re dire dilo tse di ta gakgamatsang
tse di tla bitsang lehatshe di le supegetsa gore tota boremello ja boeteledipele le batho ba ba itsang tsia ke ko Botswana, ka gore re na le advantage ya location, re na le advantage ya kagiso la o bona borukhuthi bo le ko godimo mme ga bo lekane le gope gape santse bo le ko tlase mono. Babeeletsi ne ke na le ba bangwe ka weekend ke ba raya ke le tshwanetse go ta go tsenya madi a lona mono le bule dikgwebo mo. Yo mongwe a re ke la nthata mono o ntse a kopana le Batswana hela mo na le malatsi a mabedi o dirise maoko a Sekgowa a re go na le sengwe ka Batswana a re they have a fundamental niceness, a re ba siame ka tsela e tseneletseng. A re ke la ntlha ke ta kwano mme se ke se boneng ke a go phutha jaanong ke tlile go thoma madirelo ka madi a me mono gore mogwebi mmeeletsi a rialo o batla a buile le mongwe yo a motsang ka tlhoagalo. Dilo tse di tshwanetse di bereke jang. Trust ya lona e le simolotseng e supa maiteko a ke a rotloetsang. Le batla go itirela, le batla go itlamela, le batla go imolola goromente go tlhogohatsa gore le tshwaraganne tiro e ya go tlhabolola lehatshe le tikologo ya lona le tshwaraganne le goromente go botlhokwa. Mme le ene goromente ha ke tsamamo ha le mpoleletse gore le na le lehatshe kae le akanya go ira eng, bagwebi ka gore yaanong ba simolotse go tsa lehatshe la rona ka tlhoagalo e gaisang e ba kileng ba le leba ka yone, ba tla jaanong le gompieno yana ha ke tswa go na le bangwe ba gorogile tsatsi leno, ba bangwe ba goroga ka 7 ba batla go ta go bua le Tautona gore a ba ruri haletse gore a mme ba ka ta ba gweba kwano. Ha re phatalla ke simola diphuthego le babeeletsi go itlhalla bosigo ka 12 ga ke ka robala dilo tse di sa dire. Ke na le 3 years o ke batlang go hetola diemo 3 ha ke re di hetoge ke ra mo le ta bona le lona gore yaanong ga a hetole o ira diaba ke batla go nne jalo. Go botlhokwa gore re tlhaloganyane jana tsone dilo tse tsotlhe. Bone babeeletsi ba hao ba bitsa o ba tlisa kwano ba batla eng? Ba batla matlo, ba batla dijo gore re le leme le rue. Ba bangwe ne ke bua le bone ko Estonia, Tautona wa bone na a tsile mono ka 2024 le ambassador yo mongwe wa bone o nnang ko Belgium o nthare mo botshelong jame nama e monate e ke jile ko Gaborone, T-bone ya ko ga lona ke ka emelela gone ha ka e lata gone ko la bona gore leruo le tlhalogangwa ebile le letsega bokgakala jo bokae. Re tshwanetse re rotloetse thuo le temo ka gore dijo di tshwanetse di tswe mono. Moki ha bona a bua kgang a re bata English breakfast mongwe le tsa gore wa tshameka ngwana o ntsha taelo o e neela Tautona yo o irileng go le pele a re bana ko sekolong ba tshwanetse ba je gabedi, breakfast lunch.
ke santse ke rialo ga ke motho le go hetogela se ke se buang go itlhela ke se diragatsa ke bo ke hitela ko go se seng bana ba ha ba ja gore a re ba go tlhoka mae English breakfast e batla go na le mae e se jalo ga se English breakfast motogo batla go ja ga ba o batla ga gore sepe mme bana ba ha ba tsena mo tlelaseng ba rutwa gore go na le di-proteins carbohydrates moleking o ba tsena mo plate ba ithala stampa hela ka 10 gone mo ke tsulo ya ditshwanelo tsa bone ke sone se le tshwanetseng le leme le rue dikuku bana ba ko sekolong se le tabo le se dira lona ha ke ta re anong ke gorogile ko ke batlang gore re teng ra atumetse ha o sena o lema dikhabetšhe tsa gago di le 50,000 mo tshimong ga ona go tshwenyega ore wa o di rekisa kae tsa quality a bo di rwala o bo di isa ko goromente a gore a re di tshelega di kae di 50,000 ke bokae e le nngwe hela bo bua tlhwatlhwa go bo go pota ka bo ba neela account be e supa gore madi a gago a tsene o bo reverse o tswa o tsamaya go sena gore wa go rekisa kae mathata a balemi le bagwebi mono a mabedi hela two problems for the entrepreneur. One, access to finance, affordable finance. Two, market. Two, skwa tsietswa ke motho nna ke go direla mo go tweng captive market maraka o sa o phadisanetseng lope ha o dirile bana ba di kweletse ba tlile go ja dikhabetšhe tse di kgabeteletswe sente di bo di tswakangwa go bo go nna sente go te go mo go bidiwa salad ba dirisa dikhabetšhe tsa gago le ditamati go ne go na le selelo sa balemi ba rona ba re he di-bordera di buletswe go raya gore yanong goromente ga a re rate ke bo ke ba bitsa ke ba raya kere mathata a lona keng ba re nya re na le mathata a le bula di-bordera gore re yanong balemi ba South Africa ba tao ba re kgarameletsa kontle mme re adimile madi goromente o re thusitse ka madi yanong ga re tima market ke re okay e rile goromente a sena go le neela madi mo go lona ba le neetseng madi o reka ka bokete jo bokae mpolelang dithwathwa goromente o reka dijalo tsa lona ka bokae nya goromente ga a reke ke re mme la re le neetswe madi jaanong le batla go ya go di rekisa kae ba re ko chopisi ke re le na le mathata chopisi ya lema le yone e na le tshimokwa ya itemela go tswala re la o rekisa ko go bone mathata a lona keng market ke ba ra kere nna ga ke le lebile mathata a lona ga se chopisi tota mathata one a teng mme mathata a lona ke lona ga le kgone go akanya le bo le bona gore batho ba ba tletseng mo lehatsheng le ba ba tlhokang merogo le ditamati le sengwe le palelwa ke go goroga ko go bone le batla toll gate chopisi nne toll gate ya lona go a go goroga ko bathong ba le sa tokeng toll gate ba le ka tlhamalang yala ko go bonela go ba rekisetsa ko makgweng go na le mo go teng farmers markets fresh produce ha ba tswa go lema ba ya ko marketeng wa di jalo tse di lemilweng fresh dira kwa ko le chopisi ga o hite ka yone jaanong nna ke dira captive market ka gore goromente o tla ba a reka a tlamega gore a reke mo baleming ba ka gore o tshwanetse a jese dipatela tse a jese dikwele tse a jese le tsone dikgolegelo tse ha ke la go kgona marketong ha le ka ke la ba la go o montsi thata ha le ka o palla wa mono ke batla go le bona le o kgonne le re jana ke bo ke le hitisetsa ko DRC market o montsi Africa yo mo Nigeria mo na ntha re bone ba ja dikgomo di le 120,000 ka kana re ka letsatsi kana re ka beke
If we come to Botswana, we'll finish all your cattle. Re bo re ga go rekwe. Ka gore re libile hela mo. Ebile re libile chopis le spa. Dikwele kitse. Bana ba tloja mai borotho. Ke gore itlore ke re go tsweletse. Bo mme le tlo go dira dikoporasi. Ha sekwele se ntse yana le tabo le irile bakery e supply sekwele se ka borotho gormente a le thuse ka ditlamelo ha ile sengwe a le rekele le one flour le tse dingwe le dire borotho bo aname le dikwele re bo re re ga gona borotho jo bo jwa mo sekolong jo bo rekwang ko chopis a le ba irela diphaphata le ta le tsenya le gwinya mo teng le di bana ba go ja dijo tse di siame ha re rialo re je sa bana ha re thusa dikgwebo tse di potlana balimi barui ba ira jana ra ga itshulelo ya re yaga lona le tsa re go toga go ntswe hale lona le kgakala le lebeletse re tlo go yaga ka lona ke lona le tabo le aga itshulelo mae a tabo a jwa mo dikweleng a taba a tswa mo small holdings tsa lona go tlhelele itshulelo ha o yaga o tshwanetse o lebelle gore ha ke dira se amana le se bo se tshegetsa sele bo di emeletsa se batho bo ba bona madi le letseno ba ntse ba tsama 1.8 a sa ema bangwe ba ne ba re ntwa engwe ke iloleng le ba ke berekang le bone ka re ta re lwa ha gongwe e se go lwa ga e le go harologana ka megopolo re le ka go bona gore go ka rarabolo go twe 1.8 yo jaanong e tere ha re monela batho re bo re ba checka gore a mme o tshwanetse a monelwe re re bona le dikuku tse kae nya wena o siame ga ba tshwana o tsa 1.8 nna kare 1.8 yo selo se sengwe hela se se go gorosang go go yene 1 ga se gore o kile wa bereka a ona le pension ha ke batle go itse nna ke batla go itse gore a o tshwere dingwaga tsa 1.8 nna ya me potso ye ke ipotsang engwe hela a motho yo o gorogile mo dingwageng tsa 1.8 ha karabo e re e mo neeleng 1.8 ha ke batle go kgetholla ope gore o kile a bereka ga tola ga reng o na le pension ko kae o na le dikuku tse kae o rile a o tshwere dingwaga gompieno ke 65 mme ga re kgakala ha la re sena go goroga ko 1.8 re tabo re diholosa di ya ko go 60 le bona dikgantse le ska la gorwa ke ope go twe nya o thanogile ka gore le motho o phile hanke ke thanoga nna go thelele ga go kgonagale ke rile 1.8 wa go goroga mme ebile re golosa dingwaga ko go 65 re di isa ko go 60 go sa kgathala se gore o na le pension kae o dirileng wa reng ha o tshwere dingwaga hela mme ba Estonia ba nthutile sengwe ba re ko lehatsheng la bone ga gona ope o yang gope ko diofising a go applyela sepe ba re a go bere ko yalo ko go bone ga o apply ba re ngwana ha a tsholwa o direlwa o mang a tsholwa from birth o tsena mo system ya bone ngwana yo
e mo setse morago ha goroga mo dingwageng tse di rileng go na le ditlamelo tse di lebaganeng ngwana wa dingwaga tseo system e tla bo e ntsha leina la ngwanayo e bo e romela molaetsa e bo e re se mang tlhomamisa ha gore ke wena le gore account e ke yone e o e dirisang confirm o bo pressa go teng confirm o bo re pressa gape o bo pressa e heditse ha nako e goroga madi a tsena kwa accounteng o sa go fola gope re batla go goroga a ke ro bona gore yaanong 1.4 le motsaka e ko diposong re batla go simolla jaanong ne ke bua le Tsheri ministera wa communications and innovation gore re batla gore jaanong go goroge mo seemong se batsadi ba sa foleng ba ntse ya ka ba ntse yana ha ile nako ya 1.4 ka eta bo ile 1.8 yana ha ba utwa mogala o vibrate ha o leba o bo mo supenza re ya go gorogile 1.8 a ke orange money a ke eng mehela re tshwanetse re kgone go dirisa boranyane jo bo setseng bo le teng ga re go bo tlhola sešwa bo teng ke gore re bo diragatse e re o ntse o ntse o sa kopa 1.8 ha o tshwara dingwaga tsa teng system ya ga goromente e reporta gore yo yaanong o gorogile ko go 1.8 e bo e romela molaetsa e bo e re account ya ke yone ha o re 1.8 wa gago a ba ya gone ko accounting yeo re batla go goroga mo seemong se se tshwana le sa bo Estonia ke lehatshe la batho ba le 1.3 million 1.3 re na le batho ba 2.4 re heta Estonia ka 1.1 million re bo re ka gaiswa ke lehatshe le lekalo ra re boeteledipele ja rona bontse bo le bonya go akanya mme ke tsone dilo tse ke le rang kere ha re di kgona tsone tse ka gore tle go di kgona ke tsone tse di tlong go tlhomamisa gore ditshwanelo tsa lona di diragadiwa ka boammaruri bongaka bo tle go tokagala thuto e tle go tokagala bongaka ja segompieno ke jo e reng o ntseha o bo o kgona gore o buele ngaka ka maranyane o bo o mo itekodisa o sa palama wa ya go o ntse ko lapeng o bo o mo itekodisa hela ka o ka ko tleliniking wa go ipolela o bo o ka ipolelela ngaka le bua video call a ba go prescribela a ba go rare prescription ya gago ke a go e romella ka WhatsApp a mo go reka melemo e o e nwe jana mahatsa a mangwe a ira dilo ka maranyane rona re santse re batla gore o ye go fola ko transport o foletse license o ye go fola ko o mang o foletse karata ya o mang e reng o ka se kwa e tsenya le mo motšhini wa e bala re batla go tsenya karata ya o mang ye ntšha e reng ha o e tshwere gongwe le gongwe ko o tsamayang teng ga go tlhoka le gore bo o sekere sepe ha o ya ko sepatela re batla e re o goroga ha e le gore o ile ha ba go leba ba tsenya o mang wa gago mo systeming information ya gago gore no ile sepatela ko Francis Town ko Nyangagwe ka tsatsi la gore o bonwe ke ngaka semamang a ba go prescribela melemo e go bona le gore ngaka a kgone go bona dilo tse a sa go botse a bo jaanong le bua a ba kgona go gwala gone mo go tokahatsa boleng ja botsogo le ja botshelo ha ke re le hatsile le tshwanetse go hetoga ba ga rona
ke bua ke remeletse mo dikganyeng di tshwana le tsonetse mme ke le kopela mo modimong ke a le rapelela le lona le rapela gore modimo a le tshegetse ke gore a le ntshegeletse gore ke te ke le bontshe gore le tshidile makgwakgwa le tshidisitswe makgwakgwa ke kopa modimo gore a le ntshegeletse le ska la gope le nne teng le tshele re te rotlhe re kopanega mo nakong e khutshwane ke le reye kere ke ne ka le bolelela kare ke ta baakanya lehatshe le mo ngwageng tse 3 ke batla gore go nne jalo gotlhe borukuti jo mapodisi ba lala ba siane mo go na le boranyane jo bo ka dira gore mapodisi ba nnela mo dikarolong tse dingwe ba sa tabogama mme sengwe le sengwe ba se bone ha mongwe a re o dira borukuti ba goroge ko go ene mo nakong e khutshwane boranyane bo teng ebile bananajo ba ne ba bompontsha ko ofising ya bone ko headquarters motho ko Francis Town dikoloi di phekile bosigo go le hihi o ata o thuba dikoloi wa batla go utswa mo teng dikamera ba ntse mo Gaborone mo go na le ba ba nnang ba di lebeletse bo ba romela molaetsa location sengwe le sengwe bale ba mo ithetsa a santse a tsentse thogo ya bao ba morwala boitsana pejo bo teng ke gore ga bo ana male lehatse ha re ka bo ana misa mapodisi ba modimo ga bana go to ba tabogile mo masigo ba tabo ba ya go gona le tlhoko la gore ba bo ba le ho ba go emisa go ise go senyege gompieno go a irega ba talatala mo ba batla ba botsa go sena opeo ba arabang go bo go tenya batho ba nyella ga go ka ke ga thola go diragala ha boranyane jo bo le teng re bo atolositse re bo anamisitse ba ne ba mpontsha gape mapodisi gone mosana mongwe o bitsa taxi ka 10 bosigo tsone tse di lediwang tse ya tla ya motsa wa bua kwa batlang go ya teng mo tseleng mokgweetsi wa taxi o khonna mo sekgweng o betella ngwanayo ha hetsa go dira jalo o mo phuaganya go bapa le tsela a ba tlhabela pele ka taxi ya gagwe mosetsanyana yo sana se gakologelwa hela ke gore taxi e tshweu le gore e kwadilwe eng ka ha thoko le gore o hitile ha kae diroboto dingwe o bolela mapodisa ile go report ba ba tsena mo boranyaneng ba bone mapodisi ba dirisa yana mo go teng artificial intelligence ba ra boranyane ba re ntshetse di taxi tse di tshweu tse di ne di tsamaya gare ga nako ye le nako ye ha tse di hitileng ha diroboto ntse ba bua le boranyane ga ba talatala boranyane ba bo di somola ba bo ba di hitisa yana ba bo ba bona e kwadilweng ba bo ba e zooma ba bo ba tsa registration number ba bo ba ya ko di taxi ba itha ba re bata motona a kgweetsa taxi e ka letsatsi le ba tswa go tshwara sebeteledise boranyane jo boteng ke bua ka mapodisi ba mpontsha ba re dirile jana ba mpontsha ba re jaanong ta o lebeha ha re lebeletse bordera ya Tlokweng wa bona gore batho ke ba heta ile real time ba ba lebeletse ba lekwa ba re e yaanong re ya go ya France ya Ramokgwebana wa e bona batho ke ba tempisa di passport ke lebeletse mo screening control room ba re ano re go isa go ya Martins Drift ba mpontsha rona se re se kopa mo go wena go bua mapodisi ke gore ra tolose ditamelo tse
di a namele lehatshe re kgone go emisa borukhutlhi gotlhelele ke yone kgwetho lona le tabo le borukhutlhi bo oketsegile nna ke mo tirong ya gore ke bone gore boranyane jo ke botlisa jang kwano bote bo kgontshe mapodisi a lona go hema le go thomamisa gore ga gona borukhutlhi jo bo tsena mo lehatsheng ditagi sengwe le sengwe kgwetho ya moeteledipele e ntse jaana ga go te moeteledipele o tlhoagetse o tshwanetse a ba akantse dilo tse di ntshwanang le tsonetse e seng dipe gape mme tsonetse ga o ka di akanya wa di bereka tota ka tlhoagalo bosigo le motshegare 10 years o lekane o bole gore nya ke heditse ba garo la ba ka re ba go kopa gore ao no sa dirile le 5 nyana wa bo helo gore 10 yo ntekane ke heditse ta bo la pile tota o berekile ke batla go dira jalo thapelo ya me go bohelong ke yone ya gore le tshele dio tsotlhe tse le di buang bana ba bana le bogole ga ba tlhokomelesegi ga gona di-ramp nya tseo ga re sa tlo re bua ga se re tshwanetse re di bue ya jaanong re tshwanetse re diragatse ke tse di sa ngangiweng ke tse di ko makgwa bana le mo ba reng it stands to reason gore golomo ga go tlhoke gore re ngange ga go tlhoke le gore re bue tota go tshwanetse go nne jalo ka gore ga re sa dire jalo gore re kgetholola bana ba ga re ba tlhokomele sentle jaaka ba bangwe ebile re imetsa le batsadi ba bone go botlhokwa gore dilo tse ba ga rona di nne jalo mme ba Water Utilities Corporation ke ntse ke ba lepile ke batla go tlhaloganya gore ke batho ba ba berekang jang nya mme ke batho ba ba tsibogang bone ke ba lemogile ha re ba re batla re le go kotse ditlhwatlhwa tsa metsi ka 30%. Batho ba imelwa mo ba boa ha ba tswa ka ba re nya re kgonne metsi ra go kuditse ka 30%. Le re le tsa 1.4 le tsore nano metsi a wetse go tase ditlhwatlhwa ka 30%. Ga bo go twe mme kana batho jaanong ba kolota metsi ba na le dibili tse di go godimo nna gone ha masetlheng ba kile ba kgaola me ba re ke kolota 49,000 ba kgaotse le gore ba kgaotse ke seo ke le konte ka mahatsi ba kwano ba re metsi a kgaotswe ra o kae ha ke boa ke ba ra ke ao metsi a ba re go a bonala gore a duta go gongwe mme a duta ka ga meter rona re ka ra gore ke bo thata ja gago o ke duela madi ao ka ne ke batla ba busetse metsi mme gompieno ba re ba hukuditse ke gore sone sekoloto se ba na le amnesty mautlwelo botlhoko ka gore bone ba kolotwa mme ba hukuditse sekoloto ka bokae 50%. Hello re no kolota 5,000 ba re jaanong sekoloto sa go ke 2,500 mme ebile o ya ko go bone wa go buisana o ba re ha nka kgona 2.5 yo tsa ke ta le nela 200 go ithala ke a hetsa le bo le saena le bo le dumalana go bo go nna hela jalo ke batho ba ba siameng bone gore le re yona re ko a leng teng metsi ga isa goroge a ta goroga ke na le tshepo ka ha ke ba tlhaloganyang ke ba lemogileng ka teng gongwe ba diegile re tla thola gore ba dilwe keng mme ba tla dira jalo ka gore ga re ngange gore metsi a tshwantse a goroge ko bathong ga gona ope o ka ngangang gore re a ka goroga jang a ka goroga leng ke gone hela mo re ka go bua mme se sengwe se ba llang ka sone bone ba Water Utilities
se se dirang gore go bo go na le mathata ko bokanye ko bo molepolole o bona ha re dira ditlamelo re le puso sengwe se re tshwantseng re sa akanyetse re bo re se logele maano go santse go le gale ke gore tsone ditlamelo tse seelo sa tsone sa botshelo se kae ha ile gore di-pipe tse di isang metsi botshelo ja life span ke 20 years o tshwanetse o ithulaganye gore ka ngwaga wa bo 19 o bo o tshwere ditsompelo tsa gore o simolle maintenance cyclical maintenance rona re agile ra bo re iketa le tsone dikweletse ra bo re nya ke sekole ke se se siame se na le sengwe le sengwe ra bo re tsamaya 30 years a hita go sena paakanyo ipe ha go sena go kgautlhana ka nako e madi a seo ke gone batho ya ba reng go iragala dilo tse re ka bo re sala re di baakanyeditse 20 years ago go raya gore planning ya ga goromente ga ya tsamaya sentle mme anong go simolola gompieno ngwagao planning ya ga goromente e tsaya phekelo e sele nna ga ke na go letela ka golo mo go bidiwang go te National Development Plan a ke di rialo ke ta ka golo mo ke go bitsang ke re National Transformation Program ke hetolalewa National Transformation Program e go raya ere go a go diragala se mo nakong ye kana se dirwa jana yo ta bana le karolo ye yo ana le ele ibile ra go bona gore dilo tse di a diragala ibile gone mo gore di a diragala go ta bo go le mo pontsheng mongwe le mongwe a kgona go bona gore a ke boammaaruri National Transformation Program ka October e ta bo e rolwa ko parlamenteng le bo yanong ha e goroga le tabo le ntshitse megopo di VDC le buile na re batla senna di company gotlhe re hetola seemo jano re hetola ka dilo di ntseng di dirwa ka teng nya re batla digolo mo go dirwa mo nakong e sa hediseng pelo ha o re ga e hedise pelo o ra e le nako e kae ke beke tse kae ke kgwedi tse kae rra ke ngwaga tse kae ska ga twenya mo nako e sa hediseng pelo re batla nako National Transformation Program e re tanka yone ta bo e beile dinako measurable deliverables close monitoring ele lona le ka tsena mo dashboarding ya tela lebella gore ha go tsela ya dirwa e ne tswe manka go reng e tsama ha kae lo ena o khone go itebela o ka ya ko o ka go bua teng gore ga go irwe senta ga go irwa yana o sena tsietso go sena tshenyetso setšhaba ga go na dilo tseo mo ga di tender gone yana pele ga ke ta gone ga ke sekile dikgang tsa di tender ke di itse ka di dirwang ka teng tender ha ya go tswa go na le nngwe e kile ra go court go judge le setedi a santsa le go lobatse go tswa tender ya uniform ceremonial uniform ya mapodisi e tswa ka ha gare ga December go toga go tswalwa e be e beelwa nako e khutshwane bo e tswalwa ka nako eo di company tse di dirang fabric matsela di tswetse a ke re go iwa Christmas ga bo go nna le company tse pedi ye nngwe ya bo e ta ka one material exactly o mo tendering ibile e o isitse ko Bobs e tshwere di certificate sa material the exact fabric yarn composition sengwe le sengwe ba bangwe ba bo ba re rona re tla le sampolela gore quality ya workmanship ya rona e ntse jang mme ebile re a go dirisa material o bapileng le o ka gore o
go tla re ye ko factoryng o ye go manufacturiwa mme di-factory di tswetswe jaanong re le supegetsa hela gore le bone boleng ja tiro ebile yeo company e na le madirelo ha Gaborone West ka ta go le supegetsa botswerere ja bogodu ja di-tendera tendera e tswetswe kana di-company di pedi ga bo go twe ye e disqualified so sa ntlha ga la respond ga la dirisa one material o re reng ra o batla gore a re go setse company e nngwe hela ye ba ba disqualifiedweng ga bata ko go nna ke e lebelela ke re golo mo go a belaetsa go raya gore tendera e sala e logwa e bo e bolelelwa ba bo ba ipapana ba ipaakanya bao ba tsaya material bao ba bo ba emela nako e siameng tendera ya bo e tswa go raya gore ke bone hela ke bo ke ya ko court ke re ga di tsamaye jalo PPADB tlisang di-file sengwe le sengwe go tsere kana kgwedi tse ka ge ba pala ka tsone o ithelela judge a dismissa tendera ya re go boe go irwa dilo sentle di-tendera ba ga rona di a logwa ke a le bolelela ke bone nna dilo tse ka batho ba di dirang ka teng gone yana ga o ntsha tendera go setse go ipapannwe ba ba ntseng ba le teng ba teng jaanong go bo go twe di-tendera ke tsone tse di siameng di dira gore dilo di direlo mo pontsha ga gona pontsha ya sepe ke bogodu hela jo bo dirwang o ka re bo ka ga molaong jaanong nna dilo tse ga ke se elele ke a di itse tota ke di bone ke di sekile ke gore mo makgoteng a ditsheko dikgang tsa di-tendera ke di sekile ke di itse go tswa le go tsena jaanong motho a ta batla go tshameka ka di-tendera ga pele ga me ke a budulala ke bo ke tšakgala le go heta mo go nna o bua ka tendera ga o kwa kgona ga ke tsietsege motho jalo ke sone se re ga ke le raya kere di-tendera tse rona le tsang gore ke tsone tsamaiso tshenyo ye ntsi e gone koo ga e tswa tendera ya be e se na le monga yone lona le ba le buledisang hela go berekwa yalo wa o reka di-tender documents ka madi a ko godimo ga gona gope ga o tlileng go tsena teng monga tendera wa a itse ene jaanong re tshwanetse re ga re sena go lemoga dilo tse re bo re tlhaloganya gore re bate ditsela tsa go dira dilo ka bonako mme ebile di dirwa sentle ka bonako ka gore batho ba tlhoka ditlamelo tendera ya di a ebile ke bogodu ke a itse le bona ba utwa ba tsositse modumo mo ba re gato di-tendera ga di a eme o ba sekaseke sentle o ba ele tlhoko wa go ithela e le gore ke makunutu a mangwe a mo teng ga tiro tsonetse ga ke tle jalo nna ke tsaya tsela e tlhamaletseng clear ramogapi wa ga matloga o ntshitse go lwa re expression of interest ope o bonang gore o ka aga matlo a te ko go ramogapi o ka ramogapi mo lebe ga ka go timelela le dikhai tsa gagwe o ta mmona ke motho yo galalelang ka kapari ya gagwe ka ga itsantsi ya ka teng o ntshitse mokwalo a re ba ba dumelang gore ba ka aga matlo mo tlokweng matlo a tshwantseng go agiwa ke rre Ramogapi a 1,000 ke o le Ramogapi le batla go aga matlo a le 1,000 kana a le 100 mo go a 1,000 Ramogapi ga gona tendera epeo tendera ke ela gore o te gore ke nna yo re bore o na le bokgoni o ka aga o kile wa aga sengwe bona o ka hira batho ba le kae ba le 50 re bore gore a re mme se re se bata mo go wena ga o tsaya matlo a wa aga bothe ba o ba hirileng go se ka ga nna le ope wa amogelang ko tlase ga 4,000
ke gona le mo re go batang ga o kgona ga rena sepe ore o mang o tswa kae constituency nngwe le nngwe mato a 1000 go raya gore mato a ramogape a tshwanetse a age mo nakong e khutshwane ngwaga tse pedi 61,000 di-constituency di 61 every constituency 1,000 houses flat re tla bua ka mangwe a re mo ngwageng tse pedi tse tharo tse di tlang o tla ba agile 100,000 houses ditiro di tshwanetse go tswa gone bo re re emele di-tendera go apewe go rulagangwe go bo go kopanwa le ditsala go bo go tsengwa sengwe ba kgona gore pampiri e ntse yana re bata plain paper plain bo ba re e tshwanetse e nne plain paper mme e nne le sengwenyana dotinyana ko kgoneng yo sa itse gore e berekae ga ena mosola ba itse gore tsala ya bone yone ba e boleletse wena o tsenye dote ko kgoneng leta lona le re plain go tule plain paper e kae dote e berekae mo a ke re wa printer nya ga ena mosola yone ke gore e favore yole yo o boleletsweng go le pele e te kgaphele ko thoko ba bang yana ga rena go dira ditsamaiso tse ra di itse re di lemogile mme ebile le ba ba setseng ba di dirile ko morago ba tle go di ikotlhaela ba di dirileng ka gona po ka halola mo diemonts mme betso thulaganyo tse dintse jaana ke itumelela gore ke bo ke thotse le lona ha go ya ka nna re ka lalaga mme ga ke na mathata gotlhelele nagana ko dibetsa tiro ke gone e simologa ya o wela ka 12 ke gone ke tabong ke chaisa mme anong betso ke a le leboga ke itumelela gore bo re simolotse ga gompieno dikgang tse le di buileng di utlwetse ba di tsere ga ba di tseye mogago ba ya go bereka mo go tsone mo ga mogago a ke itse gore go toa wa go dira eng ka tsone ba go di rarabolola mme kgosi o rile o tla romela setlhopha a tla se eteletse re tla go bua ka e nngwe ye ga ke na mathata gompieno a ke apare purapa a ke letelesege ne ke di apara nako ele gompieno ke rarabolola dikgang ga di tako gore nna ke bona gore di tlhoka tharabololo ga ke go di dikologela kwa ke di apara ke di rarabolola gone ga ke re ke romilwe mme ke a leboga ba ga rona ke a le itumelela ke a le leboga jaaka ke ne ke le bolelela thapelo ya me ke gore modimo a le ntshegeletse le tle le bone tse le tshwanetseng le di bone le akole tse le tshwanetseng le di akole mo lehatsheng la lona tere ga go opelwa pina a setšhaba gore fa tseleno la rona e bo e raa wena tota o itse gore jaanong o e opela ka pelo le mowa pula mo nako ya gompieko batsadi mo nako ya gompieko kgosikgolo o na le sengwenyana se nna eletsa go se direla tautona re tla mo ga sebaka seo ka boripana mo tlege tautona ba ga tshwere ka nna hatse re ne re re go neele sengwenyana mongame mongwe wa bana ba gago mo o dirang ka diatla o dirile sengwe sa ba eletsang goreng o boemong jwa morafi re se go rolela
ke batlile o lebala sengwe ga ba ga rona ke na le thulaganyo nngwe e ke salang ke tswa kgakala ke e dira ya go ha dikwele dibuka e ga ya mane le maemo a ke mo go e tswa ko ke tswang teng e bua ka se ke leng sone la bohelo ke le mo Tlokweng ke ne ke le ko sekolong ke sone kgosi bo ke ba abela dibuka ke dumela gore ne di ka tshwara 1000 ne ke le ko Moletemane mosetsana wa tautona wa sekolo wa mosetsanyana wa SRC sengwe sa dilo tsa di kopileng ke dibuka ke ba hile di le 1000 jaanong ke bone gore gonne ke dire thulaganyo e harologaneng dibuka ke ta diaba mme go na le sengwe se ke batlang gore ha ke a go hetsa tiro e le nthumileng ke bo ke se dirile ke batla go aga library ya bana children's library e tla talang ka dibuka di tla tswa ke nna e agiwa ke nna gore bana botlhe ba nne ba go hita teng ba tlhole teng ba bale go rotloetsa gore go balwe mme e rile ga ke bua le mo palamente wa lona le ka nna a tsebagaro ke mora ke re ha le ka mpatela setsha mo Tlokweng library ke ka ya ga gone ko go sone a ba boela ko go nna re nya setsha re se bone a re se ko se foke a rialo gora gore ha setsha se le teng jaanong kgang e boela ko go nna ke ne ke bua le di-architects dingwe ko university e nngwe ko America ke ba raya ke re ke batla le designela library ya bana e nne an architectural design e ta kgatlhang Afrika yotlhe ba kgone gore na ba ta kwano ba ta go e lebelela ba di professor tsa architecture le design ba re ba thulanya dithogo ba designer ka go e ba e akanyetsa gore e ka nna jang gore e kgathe ke ba boleletse gore e tshwantse e nne le eng go nne jang le bone ba tla tswa ka megopo le lona ngwe le tla tswa ka ya lona mme tshwantse re ha ke a go etsa ke bo ke tlogela children's library ko Sefoke yeo ga se goromente eo
yeo ga se goromente a ke re Tautona Masisi na le ga dikgomo ga ke na la e le pudi le ga e le nku ke motho hela ga go ta mo mererong eo se ke nang naso se ke ka se hambana ke thuto hela le dibuka le lehelo le ta nnang tempele ya bone ha ba bala mme tabo e le mo constituency ya lona ko kgotleng ya Sefoke ke ne ke re ke le itse sejalo ka leboga Mogolokwane ra leboga Tautona re lebogile hela thata ebile re motlotlo re le batlokwa mme anong ba gaetsho re ntse re tsamaela mo motsiong wa lenaneo la letsatsi la gompieno ya nang ha ntse re tsamaela ko phetsong ke tla bo ke tlotlile parlamente wa kgaolo ya Tlokweng motlotlegi Phenyo Mokete Segokgo gore a tle a re lebogele batsadi motlotlegi ke tla bo ke go laleditse ka seno sebaka ke a leboga. mme ke a leboga mo tsamaisa tiro mo ngame Tautona ntse ke go leboge e re ga ke dirile jalo ke be ke lemogile botlhe ba o tla le bone matona mme mo ngame Kgosi le wena e re ga ke go lemogile ke be ke lemogile tšhaba e ya modimo e ya Setlokwa e leng gore e re tshologile mo tsatsing la gompieno ke re se go hetse mo ngame Tautona gore o bo o tsile mo motseng wa gago ya ka o tlhalosa gore ke motso wa gago o e leng gore dingwaga di heta 20 o ntse o le mo gone mongame mme ebile mo godimo ga mo go a itshupa tota gore motse wa o rata le nna wa nthata tota ke le mo parlamente ya ka o bona o nankotse nna mo gare ga mapalamente o bapile le borre Modisa o bapile le borre Hunyepa o bo inola nna hela gore le borare e tla ya go Tlokweng ke go supa lerato le ba ba khabile borre Ramogapi ga ba nankola mo nankotse nna hela gore le borare e tle go nna mme ke re ke tlhalose mo ngame Tautona gore go supa lerato leo le batlokwa ba supa gore le bone ba go rata ke ntse ke tsama makwatata a kgaolo yone ke buisa diphuthego tsa kgotla mme ka o nnang teng ka go kgaolong ya Masetlheng Kgosi Modumedisi a re ke gore ke re le bone ba itumetse gore kgotla a bone e be ntshitse Tautona ba lehatshe la Botswana mme ba re ba kopa le bo Mmakidimotse ba re ba kopa only 20 minutes bana kwa gago ba re ba go tsholetse mpho mo nakong e tla go mo nako e sa edisweng pele ba tle ba kgona gore ba go recognize ba ditšhabatšhaba ba tle ba kgone go bona gore Tautona o tswa go kgotleng ya bone ya Masetlheng mme ba gaetsho re tlhotse hano ba gaetsho re tlhotse le Tautona ke dumela gore dikgang tse re na re di bua tsatsi le letsatsi mo motseng wa rona wa Tlokweng Tautona o di utlwile se se tona ke gone gore re go pataganna ditiro tse ga mmogo le matona ga mmogo le mong a rona Kgosi re go bereka tiro ye re tle re kgone go bona Tlokweng yo mošwa Tlokweng yo tlhabologileng Tlokweng yo phophomang ka mebereko mme mo godimo ga moo Kgosi o tlhalositse Tautona gore gongwe mo nakong e sa ediseng pele re tlabe re go etela re tla go bua ka kgannye ya lehatshe ka gore re sologetse gore gongwe re katse mo dikgweding tse pedi a ntshedisa di le 1400 tse e leng gore o tlhalosa gore e tlabe e le tsone tsa bogelo tota mo motseng wa Tlokweng mme re na le dipolasi kakwa le kakwa ko e leng gore re dumela gore tala ga re ntse re buisana le wena gongwe re simolole go nna le puisanyo ya go bona gore gongwe beng ba dipolasi tsonetse re ka seke gongwe ba ngata ga ba ka ngatirolang tera kgona gore re reke mo go bone yaka ne re bona ba kotati le bone ba reka gone ka koo kana ba rekisa gone ka koo gongwe beng ba dipolasi tse le bone ba kgone gore ba re ngathele dihectaranyana re tle re kgone gore re be tšhaba ye ya modimo ka gore e tlhoka lehatshe mongame mme re gantse o bua le botona ba gago
ka gore ntse re tlhalosa tota gore sacrifice go le gontsi gore re sutele toropo e aka re sutelela ka kwano re ne re bua maloba ko palamente ga re le mmogo ga o bua ka di-mine tse di ko jwaneng le tse di ko letlhakane gore batho ba sutile gone koo mme kgosi o tlhalositse gore yaka ne ke tlhalosa ko palamenteng gore le rona re ne ra sutela toropo kgolo gore mafudisetso a rona ra ntsheka kwano toropo kgolo e tle kgone gore e nne gone koo yaanong kopo ke gore e re ga go ntse go dirwa ditlhabololo gongwe dingwe tsa di-ministry tsone tse gare ga dintse di agiwa dingwe tsa di-ministry tsone tse di tla mo tlokweng di tle di kgone gore di fetlhe diphatla tsa mebereko re se ka ra bona di-ministry di-parastatally di digela ko ga borone dingwe tsa tsone di kgone gore di tle gore di agiwe mo motseng wa rona wa tlokweng di tle di kgone gore di fetlhe diphatla tsa mebereko ke sone se e leng gore ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore banni ba tlokweng ba di kopa mongame mme sa bogelo ke gone gore keletso ke gone gore ya ka ntse o tlhalosa ka babeeletsi bone ba ntse ba tlhalosa mongame o ne o re romile maloba ke na le tona Chombo ke na le tona Mophuthirile ko America ko ne re ile sekweleng mme le gale ke ba gaisitse ko sekweleng sone seo ko ne o romile teng gore re go ithuta ka go ngoka babeeletsi ke tlhalosa yalo gore nya re ithutile mongame gone ko America koo mme ke dumela gore tlokweng ke lengwe tsa mahelo a e leng gore e tshwanetse gore e nna ntlha e leng gore a tla kgona gore a ngoke bone babeeletsi bone bao keletso ya rona ke gone gore re go dira dry port ko bodareng ye ya ronae re kgone gore tle re kgone gore re go dira di-factory shell gone ko re go dira di-industrial park gone ko bana ba ko Motsong bana ba Mampoto bana ba ko Ditshwegeng bana ba ko Monneng ba tla ba kgone gore ba ye go bereka gone ko ba tla ba kgone gore ba o beele bogo mongame ke sone se e leng gore ra se kopa mme ka gore tsatsi ke le setse le dikela ke re ke le leboge ba gaetsho gore e be le hologile tsile ka dipalo tse di kana-kana go tla go reetsa Tautona ka gore la bogelo re bona Tautona ga ke dingwaga tse supa tse di hitileng yaanong re segwetse thata mo tsatsing la gompieno gore e be re tlhotse le wena mo tsatsing la gompieno mme ebile gape o sa tlo le nosi o tla le botona ba gago ba e leng gore di dumela gore dikgang tse ba di utlwile sentle e tla re ga le kopana ko khuduthamageng be ba kgona gore ba helele le gore ba go di diragatsa mme ke a re leboga ba ne ba rulaganyetsa thulaganyo yone molaodi ga mmogo le ba no bereka le bone ke re ke le lebogeng re tlhotse gano ba gaetsho ke a le leboga tsamaya le modimo magadimanwang teng ga ja ga a gadimana mafetshwana a go reka ka kgomo ba ga mmakana mosima mmola mape ke a leboga ra leboga honorable MP ka mahoko a kalo mme yaanong pele ga ke tla kopa moruti gore a gatela ka kwano ke tla kopa go hitisa sengwe hana banni wetso jalo re bone phutego ya kgotla e le gore Tona Lehlatsa Botswana Advocate Maboko a ne a buisa kwa kgotleng ya Tlokweng e leng gore re bone teng a na le matona a mangwe a puso a na jalo le kgosi ya Tlokweng kgosi a puso Gaborone le matona a mangwe a e leng gore ke a teng a puso a na le kwa bua ka dikgwetlho tota tse e leng gore ba tlokwa kana banni ba Tlokweng ba lebagane le tsone le gore puso ya go ditsibogela ka tsela ntseng jang go a pele ke a boa ka dikgang metsotso e hera bobedi morago ga nako ya botlhano re golela dikgang ka tlhamalo go tsa toropokgolo ga borone ke o lebile sa moka a re bone ditlhogo batlhokwa ba kopa puso go tsibogela selelo ka kgang ya lefatshe kwa motseng wa bone